بوك تداتونه او گنداجی خرابه گندگی قیز بوك تداتونه او گنداجی خرابه ويل مني ويل مني زريا من شو بس خداني ويل مني ويل مني زريا من شو بس خداني هاتم سري بربينم بشيكة هاتم سری بربینم بشیکت زبستانه از درسیمی ودادمی کور زیران یک جگمی از درسیمی ودادمی کور زیران یک جگمی کار خود کس نزانه از نصیب جان کار خود کس نزانه از نصیب جان کمی ویل منی ویل منی زریا من چوب بس خدانی ویل منی ویل منی زریا من چوب بس خدانی هاتم سری بربینم بشیکت زبستانه هاتم سری بربینم بشیکت زبستانه جستودیوین ترت کردیه صباح بخیر روز باش تماشاوان عزیز داویه هفته ایروژی بدنگه که خوش مدست بکر بدنگه امینه ییت مدست بکر بله بینرن عزیز باور دکم ایرو مجارامه بهتر و بالا جنان بکشنه لورا ایرو ام باسا جنان بکن جن بخبتن جی نخبتن جی دماکتین ماله مخابن کاروباره وان خلاص نابه سدماوی چیه چما دناو جواکه ده دناو مالباته ده her tiş prani liser jinaye ama iro liser ve mesele bisektin Winji dikarin 5 tarih programama bibin telefonama 056 657 533 6 jve numare winji dikarin pirsen xwe peyame xwe jmere bişêdin di mêvanevnî hêja di jinên hêja îro di stûdya me de ne em ê bi hevre sohbetekê xweş bikin kerem kin em xêratinê bidin mêvanê xwe jî paşê em dest pê bikin şewrmenda derûnnasiyê Şafiya Erbil خوش گیت بخیر آتی چای باشی ناف خیرات دبن باشم تو چاوایی عجیب باشم گلکس باست که مالت آوا ماموسته گلیزار ikinci هم بخیراتن سرسرا چاواره هاتن چای گلیزار باشی خودش ترازی چای ayşegül خانم عجیب باشم گلکس باست که ام دست صحبت آخو بکن ان شاء الله ام استرامبیجی خو جیناس بکن ماموسته استرامبیج Emine Yiğit گلکس باست مالت آوا müzikşen Gökhan Yiğit müzikşen Fuat Keskin malava بله بینرین عزیز اما دست به صحبت آخو بکن لیوتریام آماده بله اما
پیش دمکی ام بهتره خو تماشا بکن بینران عزیز ام نه حدث به صحبت خو بکن پاشمه پیش دمکی ام بهتره خو جی تماشا بکن بله شافیا خان ام دست به بکن ام ایرو بحثا خو بکن بحثا جنان بکن ام آنکا چارجن استودیو دنه ام صحبت کی خوش بکن باور دکم ام ایرو دل خو راحت بکن نوسا يعني حقا جي ام جن دردمه خلاص نابه يعني مخابن دناف جواكي دجي نرينك وصحية كو هرتش سر ملامة سر ستامة ديا يعني أم بخبتنجي أم نخبتنجي دما كم تشين ماله يعني جن زوجان دي بجي نزوجان دي بجي مالا بابي خود بجي يعني دما كنت تشين ماله كار خلاص نابه شوشتنا عجلة شوشتنا فراغة هر وكيدن نرينا زاروكا پروردهي زاروكا her tiş düste jinan dayan bejin yani prani az bejim nagelek belki mercime tamaşa tıkın belki bejin bunçma musad bejin az ali jinan xotkin yani meren musajena umana jirakna nekin le prani am bejin beter dicvakama da dvalateme de büyavayı am ditine usaji devam diken icaz veya ştepırsın çima dicvakama da her tiş yani malbate de her tiş düste jinan daya سری گوتنا خوا از سپاس دکم جبر و مجارا گرنگ کو اکیبه TRT کردی او مجار هر بجارتن و گوتن سر و مجاری باخفن و باکرن مجی جبر و از سپاسی خواش هم کار دشینم مالتاوا و جنه پشتی لپاشیا قمرای جیه کو TRT کردی دای کار کر از گلکی و پیروز دکم از خوازم و جی بیجم و یک وقتا پیشکشوان اف چند سالات TRT کردی داد خبرتی ام خبرتی تدبینن چقا باشن و چقا خوشن و سر مرو و سر انسان چقا باندوره باش دکه سر پرورده یا جنا زاروکا و از خوازم و بیجم دا گوت یا یک و متماشا دکن میرنجه بلکه بیجن یا ون چما وصاد بیجن از آلی جنا خودکم سدما وقع پرسگریکا چیه سدم بلکی اف خبره دبیجه از آدیوی دکم یعنی او کار اساس تنه عیشه جنی تنه یا نه عیشه جنی تنه یا عالی ناکی او عیشه تیجی او عیشه ویجی یعنی او نبر پرسیارا جنی تنه یا یکو جارنا از پسپورم زمانه مبخوا جارنا تیزی وراندن از شتی غلط دبیجم لیدبی یک سر خواه هشیار بی و سر گوتنه خواه ام هشیار بن çünkü xəbərə go jidəvə mə derdikevin və çandê və kültürə hər carəkî jinûva dîset ava dike. Baweriyama, hişêma, tiştê ser hemû jiyanê bi xeberê xwe em carkî dî ava dikin. Em dibêjin di psikolojiyê de terimik heye. Em dibêjin bilişsel yeniden yapılandırma. Kurdiyawî dîsa avakirina kognitif. Yani bi xeberê xwe em hişê xwe em carekî dî ava dikin. Yani divê mêr zanibin ku ew ne alîkariya ew îşê waye jî. Yani va gotinê xwe biguhêrin هیچترا ساعت خوش از خازم گفتم بودم گلزار خانم شو گلزار خانم تجانه که دخابتی نه وسا هجی دخابتم لی چند سالت دخابتی آنه که چند سال قدری وای بود 10 سال 10 سال از مال بوم ندخابتیم 10 سال دخابتیم کاری مال دخابتیم 10 سال جی در و ما مستعدی دکم بله ساعت خوش وتریا ما حاضره کام وتریا خو تماشا بکن ایرو هرگلین مجارا مچنه حتی نهاجی belki temaşavarın mecid nu hatne berekrane bele binen azem vetra xoji temaşa bikin paşeme bir sohbet axo devam bikin kere bikin خبات چیه خباتکار کیه گاوا هرج خانمکه مالی را دپرسن تو دخبتی هر زیده برسوا ام دستینن نایه لیبل شوشتنا جلوبرگان و فراخان گرنا اوتیه پاقجیا ماله جکار ماله تنه هنکن لماله ببجه هما هر کاری خانما ماله دکه و تو حقی جی ناستینه جبروه یکی جی خانمین مالان وک ناخبتن تین خویا کرن او یک جالیه جواکه وجی وک قبولیه که تیزانین ایجا او یک چقاس راست و حقه پاقجی شوشتنا جلو برگ و فراخان پیورا جنان آسرکه آنا نیرین و خزمت زاروکان تنه عید جنیه
Sedemên hemû karên malê wek eydê jinê tê qebûl kirin çi ne? Kar û peywirên malê ji bo jinên dixebitin tên guhartin an na? Perwerde ji bo jinê çima ew qas girîng e? Berpirsyariyên jinên dixebitin û naxebitin çi ne? Zor û zehmetiyên jinên dixebitin û naxebitin çi ne? Cudahiya jinên dixebitin û naxebitin çi ye? Xebat bandoreka çawa li derûn nasiya jinan dike. Ji bo malbatên him dayîk him bav dixebitin tesîreke çawa li derûn nasiya zarokan dike. Karên tên kirin li gorî jinê tê guhartin an na? Gelek civaknas û derûnnas çima çêkirin û xilaskirina civakê bi jinê vegirê didin. Bersiva van pirsan û agahiyên hin zêdetir bi bernameya dawiya heftê bi mêvanên pispor ve tên ser ekranên we. Dawiya heftê dest pê dike. بلد بيجين يا جن لمالي بخبطة جي بحق بخبطة يعني حقا جي تمام تشن درب عم دخبطن ام حقيقة دخبطن ليه جن بخابن حتى عباري المالي هر كاري دكن ود بيجين ازنا خبطم از كباني ما از لمالي ما حقا جي كارو باري مالي جي پر چاو بيجم خلاص نابه يعني كارو باري مالي خلاص نابه حتى عباري جن بخبطن جي نخبطن جي تمام كتين مالي جلات شونن زارو كاندرن عالی درسی زاروکی خود کن بیوی آوایی جیانا خو ددومینن ایجا اف جی پیش دمک که دجواکه ده هشمندیه کابوسا چه بویه کو وکا کو هر تش سرمله جنان ده yani bu sahatiye ditin jibak bu sahatiye ditin dijiyana mede dijivaka mede yani em jinji bawer dikan veya kabul kirne dem Şafiye Hanım. Yani jinji edi kabul kirne. Mesela mijim işteragot yani hin mer had bejin az ali jina xotkim. Mesela miji musagot çuma ketiye şey miji. Yani halbuki tecitegot ne tane kare jinaye jine kare merayeci dimnan malede. İcat çuma ev hişmende civakame avqaz zede buye bu saketiye nav civakame yani gelo çandame de heye. Rastî kebani bûn ez bêjim. Kebani bûn yani ev mijareka ev pirsgirêkeke dîrokiya û yeka evrensel ne çandame tenê li gelik bajara li gelik dewleta jî hene li gelik welata heye welatê ku em bêjin jin li wa dera azadin jî pirsgirêk nedî hene li wê derê yani em belkî em jin ne bi Siûdin em livirin em karin fikr û ramanê xwe bêjin و ام دشتغلن قالك فرصندي مهنا لأم زانن كو حمجن هالو نب سعودن وبلكي ام بصايا جنك هاتكار اف ازادي هات قهايما از دخوازم قالك سباسي خو يد ديروكي دايك وسر ما فيجنا خبتينا وسر في شركرنا وسر في پرتوک نویساندنا yani gelek çeşitli koşinin yani kujinlik şiireki helbesteki jî binivîse û bihêlê ku navê jina dûr de derbikeve ew jî têkoşîneka teqlîtekî têkoşîneya kujinlik çeştekî dibêje mehfekî distênê weka ku ji ber hemû jinê gerdûnê jî çeştik kiriye kêfa hemû jina wî li ji wê jinê re tê gelek nasnameyê me hene ناسنامه me dînê me ya, zimanê me ya, welatê me ya, çanda me ya, malbata me ya lê serî hewilî nasnameya jina jintiye yani. Pêşî em jinin yani em vê zanibin lê em behsa va mijara dikin, em behsa va pirsgirêka dikin, em naxwazin ku yê ku me temaşa dikin jin û mêr û cih de bi reaktif bi tepkîsel tişt nabêjin û pevherin. Armanca me ne eva. Armanca me ten em hişmendiyekê em hişmendî bêjin yani fikr ramanê xwe em dibêjin yani her malbat jî ji hev cuda ye em waya jî bêjin gelekî rast çanda herkesî jî cuda ye her malbat nabe weke hev lê heta ku ji distê me were di malê de em alî hevdû bikin ew baş e yani em barê xwe sivik bikin barê hevdû sivik bikin ji bo aramiya malbat ji bo huzura malbat ew jî girîng e yani armanca me ev e armanca me ev û gelek mesela pevre girêdayîna
مثلا امزانن کو زمانه کردی زمانه کی رخ ندکرن بله. یا هر کسی نکاری بو بشتغله بله، بله. قد خبو لیدی زمانه کردی نهات مرن هیجی ام تریته کردی دا ام تقا خوشک ام دا خفن بزمانه خوا اوکا معجزه کی بله. يعني الجودي وقع قد خبونا لديسا امزان بيشتغلن باسبورك سرفي هبو يعني جارنا مدرسن مش مع مستيكي دستان سر زمانه كردي قلت مگو ما مستجبني اول زمان ناي مرن مگو چما گو چونكي زمانه آبوريه يعني پرپيتين كل اورتادويه لروجلاتي لفلان مهبان گوهيكو نزانبن في زماني زانبن نكارن بفرة تجارتي بكن بله، بله. يعني إتحالات بازرگانی إخراجات بله. هم دولت هم ملات يكو جباجار نديج دولت نديج ولاطي غريب بفرة تجارتي بكن يعني بربيتي تشتكي كو آبوري بي بقيمة ترد بن هشيمة دا أفهيا يعني كونا آبوري بي بقيمة بي يعني كاري جنيج يكو المالي بربي ناينيا ام بيجن بقيمتها ترى ناكنه اريد دفي ام هالشيء خو سر قالك شتابو هي بين نغارتن يعني تشتنكو بربي نبينجي بلكي بقيمت بن يعني بله سر ام خو بغو هيرن هي تشترى لي امزانن كو زوب زناي غارتن علماندن زحف زورتين غارتن لي ممكنه بله ممكن بله خاصش گلیزار خانم بپرسم تجی تا گو 10 سال از نخبتیم 10 سال میشه از دخبتم بله فرقا خبتاندن و نخبتاندن چیه دماله ده از بیشم ادنا مالباته ده yani hayata ve de jiyana ve de çi hat guhertin pişti ku dest bi xabat kir جيانا ما قالك تشتهد قهرتن يعني تعب ديسا تعبو تعبا بريج taba ve zeyde bu kim bu تعب زيادة بو لبلي فان نايو معني تعبا بري كيم تربو برماليه بله. يعني او تعباجي بر زيادة بو لبلي حبكي بقيمة بو ازويا بيجم يعني تشا قيمة بقيمته جواكي ده قوري جواكي وراي يعني ورد بينن تو كاردك تو فراغا دشو تو زارو قادن نره تو شيبه چيدكي تو ميوانا peşvazi dikey bele پیشواجی دکره لبلی ویا پر نایف هم کرن وقت پیره که می آن kar naye hesap kirin le kare çıkar- her zor اره kebaniti hakikaten zor حال بی که ویاجی görev گرین که yani مزن قیمتای گرک بیگرتن از آنا مثلا اللي قلت خبت ما مستیه دکم از ولیه خود بینم چقدر زحمت دبینن چقدر تعب دبینن کاری مالی شیوا خو زاروکی خود دسته زاروکی خود دگرنتینن مکتبی ödeviyan, cillevan, her tiştevan ev dişteğilin görevan pırtışki zahmeti lebeli civak veya pır zeyde nabine. Bele. Yani o karek yine kip. civak him buye abrasti Nere? yani hingi ku ditine him buye nasıl Nere? dema ku mere pır tiştat bene ev tiştbe vaka teji got yani mere da'alime ما دعنا يعني جبرا نايه كاربار حقا جيت وكا كو تجي تقول تبع أري. صابليه خكر يعني استزار خد دغرن تينن. يعني باور دكم لمالك هو كاريوان هي لجانا داش كاري خو بردن استزار خد دغرن وان دب مكتبه حقا جي يعني پرورده هي زارو كان يعني بالبرسياري مالبات هما بيجم her تشت ستيجنا ده مثلا خواندکاری می sorun کبه پروبلم yani mesela کبه از لید نرم ولیه منی پیرک زیده لسردیه زیده خودیشینه هین بیت البرد کبه mücadele دکم چرب کچلو بک yani her هاوی دیسا پیرک هین بیتر و göreva دک عالیه خو او هینا بیتر دخبته yani ویاجی یا genetika pireka deyi jina deyi دايكتي زوره براسي هكا دايكتي زوره aynen يعني او مرحمتا دايك انجلك أري. زيده يعني حقا جي دما كنت تشتك زاروكي وان ورا جيدا دلي وان فرتش يعني تشتك از دبيرم أري. حقا جي يعني جن قالكي تشتا إدارة دكن أري. خوفيدار دكن يعني أمجي سرفيهين بونا وجماوية أف نورمالة جماوية دفي جن حمى وصابن يعني أجل دبستاني شاوير منديتية دكم وجانا سر زاروكا سر خوندكارا تشتن دقومن ومثلا دفي أم باكنا مال باطاوا أم سريد فكرين أم بكان باكنا دي بيشي دي إيج بيهتر فهم بكي باب نايه بيراونه باف بيتر دي تي دي بيراونه بهتر دي بيراما إذا بشا أزد سكن أزد بي أمباري جني أمباري دي أم مازنتر دكن قالو نانا كان باكنا بافجي
جانا ام زانن کو ام پیشیش باور بیجن دوی مال ای پفچون چه به جن ای بهتر اداره کی ای هر سر هر چی فکره به شرط و مرجع و مالبات اتشنا جن خوشکتر جمرد بیجی لگوری و ایدام جنوش باورد بیجن تشتنا yani jin her car idare dikin. Ya dina malbat edici nabera herkesi malbat yani jin çetkere mesela daha Jin iyi çedike eri. Ya dina zarokana tiştek be jin disa xotetxe nabera wan. Nabera jinu merde tiştek çe ve jin betir xopaşta dibe yani betir her tişti fedakari betir dike. Le evje az veya rahnetim piçki rasti az veya jibe jin bunu jivaka şeurmen az fikra ve jib merak dikim brasti. Jin anaka دما کو جنک لماله ناقبته بهتر بالا خود دل سر کارو بارن ماله يعني شو كارو بارن ماله خلاص نابه شو ما بكن لي خلاص نابه يعني اج فيا رخنتكم نكو الا مرفهره بدركه ببهره بخبته يعني هي بس انا كديامجي ناخبته باوردكم دياوجي ناخبته نوصل هرما ما بهتر يعني هر تشي نشغله يعني جنك كنا شغله برا خو بقيمه برا هيسنك تشتك وساتنيه ام انا كدماكو ام جن دماكو ام دخبتن ام بيت قيمتها ما زيد نابه دماكو جنك ناخبته بخبته يعني قيمتها جن نبخباته ام ويا بيجن يعني ارمانجا ما نقوا ايرو يعني جن بخبت جنب انا خبت جي قيمتي فرب قيمتي هي بيزاني بود يعني ام ويا زان ام ويا بيجن يعني السر ويا بسكن وهر وقت نجي جن دماكو ناخبته دماله ده بيتر بالا خد زاروكا بيتر بالا خد السر كارو بارين ماله يعني حقا جي از ويا قال لك دماغ از جنين وسات بيم از قال لك خمجين دبم يعني جين نخبت جي دم كارن هرم كورسا كارن هيني زمانه كي ببن كارن جبو خو تشتكي تشكن يعني شكو بيشتي دمك زاروك مزن دبن جمال ادچن هنجوان زوجن هنجوان دچن زاني جهد درولت هنجوان دچن باجار كيدن يعني حقا جي جين ديسا بالاوان سر زاروكيوانن ya ev dayıktı az veya az nizam tiştek kalmış serve mesele bejim Gülzar Hanım nabettir zane ledi sajin ji bavar dikim pişi demek ki piştik hep kızar ki xomazın kırın ne heviya mazın bunajı yani bu kaz zanım ki hatta mazın ne ben tiştek nakin ne pişi demek ki karın ji bu xo tişteki bikin bera bikinji بلا بكنجي شخوا اف تشتيك وام دبيجن هم بلا ببن شيرات جميرا رجي جنا رجي سري قوتني ما قوت يا فيتشلو ايغو هارتن تشلو ايغو هارتن دبي بيشي جن خوا و كاري خوا بقيمه ببينه وكاري وين او عيشه شغلي مالتانيا دبيجن يا حتى ايفاري از ناس كنم لك عيشه من ابينه مادام كي نابينه سيچار روزانك سيچار روزانك توصيه كي خوش براز سيچار روزانك اري لي ديس بلا ارمانج او بيكو او مساله ببي چاره سر يعني نجبر بفچوني ام ويد بيجن جبر كو چاره سر ببن جبر كو بفره امپاتيه بكن ما قلت يا مسألة قالك جرينجا وقالك تشت بفرق جريداينا جن حمل شغلي مالت كيستوي خدا وزاروكا إدارة دكي وقالك برسجريكا توازي شارع سربكي إيجار ناميرجي دبيجن وكاكو أزنا مروفك بمال باطمة أستيما مالي حمد سكنن كسب مرنا خفي بخازن دي صاب تايبتي وير على قدر أو جانا توازن خو تايبت ببينن يعني حمد فردي ومال باطنا ve hemi vezanibin bavjî ferdekî wê malbataya jin jî û zarok jî carna hevdû weka ku dixine pişta derî de yanî weka ku hemî neferdin yanî di hindir wê xwe de wilo his nakin yanî armanca zaroka û dê ne ew ku wê em qîmet nadine bav ew necmeya yanî ev ne armanca waya lê bav xwe wilo his dike yani ji ber wilo çiqa ku ser mijarê di malbatê de pevre baxfin çi pirsgirêk hebin pevre bişteğilin çêtira بله بله چطوره تو خواستمش گلیزار خانم ویا پرسم یعنی ام زاروکه و هی جبولو چند حب زاروکه و هی ده چند سالی نه یک حفدهیه یک یازدهیه یک یازدهیه ماشاءالله خدا جوره به از بجم پیشتی کو زاروکه و چی بو yani hundayken hunha beter zay gavadın jimi got ya yani pişti ku hepki zaroke xomazın dikin dayık ica خو هیستکن خو باور دبن بهتر تشتا فرق دکن از بیجم لایو باور دکن بریاویجی وندس بخباته کرنه او پیواجو چاوا بو yani pişti ku zaroke ve çebu dijana ve de çahat gohertin yani dina malbat ede az bejim yani zarok zaten tüne bin nabi yani Fadi Teala kesi begade be zarok Fadi Teala bedawana nehele zarok meyve
المالية مالاية يعني شينايا مالية بله. أو تنبي مال ذاتن بيدنج بيتشتكي في هالي بر خوشة ديجي حبكي سر قدا فدادكن يعني مخابر بشتي قدا شيء دب حياتان أرتض ناب أو دب قدا بله بله جيانا وان سر قدا آباد به أما وقت أنا قلت حتى بلي يا شكي كانوا وربكن لبلي بشتي هات أو قدا هات عمركي كان زيادتر لخوا ميزة بك مثلا هم بيتر خوش إهمال لك جن أصغرنك بدم مثلا بشتي لو كان بو چه 8 سالي 9 سالي مدرس خباتي كر ما مستكر أولي من قدا نري از خوازم تا پیروز جی بکم گله کی واسه خانه خوشکاگلی زار لن ها که دکترا اجید که سر اکادمیه بله بله یعنی هم زارو خارجی گهدار به جهاتی و هم عالیه اکادمی جیوالا نهشتیا yani şu em vak minak iro me bankır Gülizar Hanım yani eko bu hazır dikarim bakın. Yani hakikaten هذا اشترازي بسا olasın. Yani وقت ne قلت مركان زاروكي خوش بنار مركان شيفا خوش تشيكي مركان كاري خوش بك خدنا خوش بك زماني بياني جب علم مركان وكيدني هر قرصات شو بخازه يعني خدي تعالى انسان ور مكمل تشكري كي پر زياده özellikle hele böyle em hakem dibine. bele ام بیا که شی اجرا ناکه ام دبی از نکارم بیا نابه halbuki merakane potansiyala xwe hîna zêdetir derxe ji ber wî havî helekî pîrek jin ez bawer dikim ji mêra bêtir wî havî jî hatîtirin kuvvettirin jinasa. Yani anka stüdyo ama da ciddi merhene yani kusura nerin em canım varakna dikin ama yani iro hune me idare bikin. Ne olsa em jin em hertim mera idare dikin iro jî yani ez em çar hab jinin em stüdyoya da. ez heqê mêra ji ticarî nahêlim bêxin alî Nam hakkı wan jinekin. erê ez heqê wan jî teslîmî wan Odaki dikim. masya wan jî nîşanine de. Yani Zaten Ayşegül Hanım ez vêya bawer dikim jin û mêr herkê misyonan cudayî. bele. Ne وكهبن وأز أشتغل جي باورنا كم يعني وكهبوني وكهبون عدالة لازمة حوجية وكهبونا أز في كاراتكم تجبيها بك أز في شا مادام مني أز كدول مشي أز شبياي متما تدبي براجن هون زلام شبيا بحياة وكهبون ورا بنا ورا ام فقط عندنا بوزيتيف دخوازن يا عائلي لبالي حر هاويد نادي حر مجاري دنا وكهبن بله. هناك مجارات مير جرك او تشتابك هناك هذا بيرك جرك بك يعني مرا عدالة لي مرا بعدالة مرا حركات بك باورنا كم بروبلم مثلا دركبه يعني قال لك جارة أدبيجن بروبلم أذا تبحثا ودي خويا قلت كريا أف خبر دنا أف خبر تقول دبيجن كس نابينه فهم ناكن يعني وقع خبات دكن ليكومير دبيجن كاتا تشكريا قبل زورا واد شيء يعني أري كاري وجودايا كاري مير جودايا ليكويك بيجي عيشتها بقيمتها كاتا تشكريا أو شخوا غورفاتيا هنگی نباشه سرجنا یعنی راستا یعنی میسیونا هر دکاجی گرنکا و جیان پفرک و هر دک پفرت خبتن خوش دبی و باش دبی Yani dina kurmanca da gotuna ki ya bejin gotuna hoşe. Yani hakikaten hem jin aslında yani abrastı karın dileme bikin. Yani oktevarın male mesela demek am batılıyam karbarın malekin hatta var zarok çunu hatına karbarın male ütüye frağın yani zlamji demek kut bejin mate çıkır. Şu kareteye, şu tebki. يعني حقيقي هینگا اویان حقیقه جا جن هینگا زوران دیچه لبیجن دسته تساق به خوالاتا گله خوشچه بی والا مالاتا آوا اجبو کت اوقاز هول خیرتك دی قلباتا ما اوقاز آرامه يعني قوتنا خوشه حقیقتا جی ایکو ما تماشت کن جبرا ما باش تماشا بکن و باش گودار بکن و برنامه سری حتی داوی تام بلا تماشا بکن قوتنا خوشه يعني أنا خوش دا مثلا بيرك بسبي حتى يباري بتعبك بخوارني دبينه أم بيقاور غات شيدك علوكا شيدك كنت كنت شيدك إن اختار زلام يباري تي وجه خطرش بك ونبي يا دستي تصاب يا برخوش بو بيرك أو تعبا هم جيرد بزرار وهم جارك دني يجيب كيف وأش شيناكي لبلي اختار مير كيف أخو جير بيني بدستي تصاب التعب دي في هاوي بيرك هم بيتر كيف جيتي أو تعباجي برجع بيوان ولا هنا يعني مثلا كو أم سيتشار هفال أم نفربن وأم بفرة بشتغلن وهفالة كمال يقول بيجن ومير فرق مينا وأم بيرا نشتغلن أو دشتغلي أم قوتني ويحسناكن أم بفرة باخفن
ای از نای مدیتن هري بله قیمت امتنه قیمتام تنه از نای مدیتن گوتنه من فهم نکردن گوه ندانمه دیرون ناسیا و اخرابه بله يعني جنجي كو كاري ويا مالي نيديتن وكا كو جن بخوا نهات يديتن يعني مروفا كي كو نوي خويا كرن نوي ديتن ديرون ناسيا وقالك خراب دبي لأودي ترابي جي أزوا قالك يدبينم يعني حمي برسغريكا جنا قالك جانا دبيجن مكر لك هسينا ديت يعني أف مجارك جرنكا مگوت کس فهم نکرد مگوت کس فهم نکرد جانا ادبیجن کو چی بانه جیانت هات بانه گوهارتن کو چی بو بانه نهاکی بلکی تنهات بانه ویدری برسكريكت اينا بو بانه تنهات بانه دبیجه کو مفهم کربانه نابیجه بلام اف شغل نکربانه هیشی سری گوتنی دبی کو مفهم کربانه حق دا بانه ماف دا بانه من حقیقتا جبراستی کاروبار دماکو لهمبری ما مروفکی باش هبی يعني بهر أوي هوال جد به دايق جد به باب جد به هر يعني مير جد به هر كذي دمال همبري ممروفة كي باش هبه كم فهم بك حقا زنجي كارو بارك وأم دكن ناي برشافة من نفسه أم جن وسانة مخابن خوزي جانا ورا برشافة مجي أو جي خوش يعني هاري داويهم درونيا خو بخرات كن حقا تنجي أم فرق ناكن له جانا تحصيل بسيكولوجيا متك أمل سرفة مسألة يجي بسكتن يعني كارو بارك وأم دكن زيادة شوا تحصيل درونيا متك هاري داوي أم تين كي جان أصلي أمل سرفة مسألة بسكتن لما بكي بهنا خبردن أم استرانة كادن جي أمينة قدر بكم باشم صحبتك خوش دوام بكم ديسا كرم كم ساعت خوش مالا واوا ازی گلک سپاس کم بله هم دوام بکن شافیا خانم حقیقتا جی مجارمه ایرو گلکی خوشه می دلی خراحت بکن ام سیجن آنه کاد استودیو ترت کردیه ده ام بحثا جنان دکن دنا مالباته ده دما کجن ناخبته زلان بیجه ایمن لدر و دخبتم اتجی تی مالی بخبتی بله يعني جن دما كل مالي بيتر هرتش دستوي ديه اري يعني ويا راسته شو بيتر جن المالي كاربكه زلام جد بيجي أجي تيم مالي أس حتى ور در بدخبتم أس تيم بالي أس ضبطم نكار مس تشتكي بكم ليه زلام جي بيانا فكرن يعني أري إتا كارتا خلاص تبه ساعات بينجا شاشات تيم مالي تخورادي تخور حتى كي خورناتا حاضرة هر تشتى تفاقجة جلو برجيتا حاضرن دولاباتنا اللي سر هفدونا أوتيكرنا ليه مخابن كاريجنا خلاص نابن حتى كراد زين جن روناني يعني كارو باريوان خلاص نابن جا پشتی demek ki yani zilan veya fark nakin lejin pır aciz dibin. Yani pır rahatsız dibin, pır aciz dibin. Şu hin malbat hene mukabın pır mazının yani herema ma betir hayya dinav hevdu da civin jana xod dominin ja karevan zede tire. Pişi demek ki ja jin
هێدی سترساوان زێدە دبە هەنجوان تێتکەون دەپرسیۆنێ هەنجوان تەژی تەباس کرد بۆ کو نایەن فامکردن پشتی دەمەکێ پسیکۆلۆژیان خەرات بە یعنی حتا تێ وێ ئاستێ مخابن ئەو زلامژی لە مالێ تشتێکی فارق ناکە لچە کارێ خۆ تێ مالێ خۆ مالاخوا و ڕابزێ هەر ڕۆژ عینێ یعنی فارق ناکە کە ئەو ژن کیژان ئاستی دەیە باشە ئان نەباشە ئەس دی سات بێژمش بۆ هەر مێری ئەم نابێژن لێ دناو جوواکێدە لە گۆری لێکۆلینان ji bo ku di nav malbatê de her tişt di stê jinan de ye ji bo ku xwe piştî demekê jî xwe bi qîmet hîs dikin piştî demekê îja pirsgirêk derdikevin holê îja bêtir ji bo ku gorî lêkolînan jin bêtir diçin psikiyatrîstan psikologan sedema ve jî bawer dikim ev e îca hûn ê çi bêjin rasta yani em zanin ku jin û mêr jev cudana mamosteyekî me hebûye nörolojiyê dizanîngehê da digot mijiyê jina û mijiyê mêra weke mijiyê bizin û meh keçi koyun miras bizin yani şev cudaya ne wisa weke her dikan jev cudaya de istisna hene em vê jî zanibin di psikolojiyê da xîşkê normalê ku em dinivîsin yani ev ne tê vê meعنê ku yê ku ne divê normaliyê debin ew nebaşin ew xirabin ev ne tê vê meعنê yani zayendîtiya civakî jî heye toplumsal cinsiyet ev jî heye yani istisna hena yani em hemî jin di tiştekî de qabiliyeta me ser tiştna heye an jî ya hemî mêra ser tiştna heye lê istisna hene istisna jî normalin qabiliyeta herkes heye ne em qabiliyeta her kesî jî heye erê istisna heye rasta û di xeberê xwe de em divê jin halo bikin ev çi mêra ev çi jina weke jina digrî ev tişt nebaşin ev tiştê ku yek etîketê bi zayendiyê bi cinsiyetê vedike û em dibêjin divê heme halo bin ev tiştekî nebaşa yani istisnas her car hena û mêr nizanin ku jin li malê çilo dibetilê heta diçe psikiyatriya diçe bijîşka şunu fêm dike dibê îde jin û poşman dibin rastî poşman dibin dibê me efkiriye yani berî hingî wilo nafikirê mêr ku heta saltê ve diçin xwe sûçdar dibîne me ev gelek cara dîtiye çünkü mirovê ku têne cemiye ji nû zewicî jî tên yê berî zewacê jî têne cem yê ku zarokê wa zewicîna pîr bûne ew jî têne cem yani ez fêm dikim yani ku nav sala de diçin mêr bêhtir jina xwe nas dike dibê tamam hewceya vê heye divê ez bêjmê da yani ez îltifatê bikim ev jê re weke avê lazima jinû fêm dike jinû fêm dike û berî hingî fêm nake dibêje ew dixê serê xwe de ew tişta ji xwe re dike tişta mezin dike tişta mezin dike bila hilqayî neke bila xwe baş binêrê ne hilqayî hesaniya yani jin dixwaze his bike carna di medyaya civakî da videoyên komîk têne qarşême mesela mêr dibêje jinê dibê me tihij dike jin cih dibêje erê ez gelekî hişte dikim carna jin tê dibêje mêr dibêje me tihij dike ev çi pirsa ya û matin zanî çi hewcî ez bibêjim yani ji hevdû fêm nakin yani ew jin dixwaze wê his bike dîsa jin dixwazin bisemtin jî yani dixwazin ew gotin têke ve guhêwan jî tiştek wisa jeye jinan de rasta yani mêr dixwaze bibîne jin dixwaze his jî bike çünkü di mijiyê me de cihê hiskirinê di mijiyê jina da mezintira mijiyê cihê dîtinê di mijiyê mêra de hê mezintira ji ber wilo jin makyajê li xwe dikin mêr dibîne û yani jin jî bêhtir mêr jî carna dibêjin dibê mêr jî derawa dikin jin çilo hez bike awa yani her du tür jî çiqa ji hevdû fêm bikin û taybetiye me ye ku jev cuda yek saygiyê jî jê re bikire yani hevdû bikin erê pêşî baweriya jina bûwa werê erê em dibêjin bila mêr bi vazanibin û bi vî şiklî bikevne têkiliyê da ku mêr wilo jînekê divê jin baweriya wê bûê hebe ew pêşî xwe bi qîmet bibîne ew pêşî hiş xwe bike û gotinek heye dibêjin mirovek ku bi xwe re kêfxweş bibe herkes dikare wan kêfxweş bike lê mirovek dema ku bi xwe bixwe li mala xwe tena serê xwe li kî derê bî kêfxweş nebe yani tiştar alaqedar nebe hayatê de tu kes nikare ew mirov
کێ خۆش بکە اری Ya راست peyvan niçe yani yanlış mı? Dibe Rastı nasılsa? Rast niçe dibeje. Dibe heyte xwa keyf xoş ne ki kes nikate bike hoş da bedir kes de nikat کێ خۆش بکە Ere ne keyf xoş bike. geleki rasta ئەم ئینسان دکان ئالی خۆ بکن نەوسا یعنی مەسا بوون پشتێکەوە دەست کار کرد ئەنەکە اون دەست ساڵێەوە اون مامۆستەتی دکن بله. نەوسا یان مامۆستەتی دەست پێ کرد واوایی اون بله. دەوام دکرد بله. حقەتەنش بۆ ژناژی مامۆستەتی Tişki pır xoşi. پڕ خۆشە نەوسا یعنی پڕ لە ژنان دچە زوو سابێژم بله. یعنی ئەرێ مێژی مامۆستەتی دکن لێ دەما کە ژنێک بێنم مامۆستەیە مەرحەمەتا ژناژی زێدەیە بله. بێتتر نظام لە گۆری Zaten nokta merak xwende karê xwende mere gedê xwe dibîne. نەوسا Yani wek gedekê me wek زۆرکە zarokê زارۆکێوە me rast. اینجا پشتێکەوە دەست بخەباتێ کرد ژیانەوە چه هاتگوهرتن Jiyana me عالیە gelek. دەروناسی ez dipirsim. Yani Ay, bawer tam- dikim hûn Ay, hertim jineka Evet. jê hatî bûn. Yani ez o wisa dibînim, ez o pir nas nakim yani berê hûn çawa bûn ez dizanim. Cara duyemîn hûn tên bernama me. Belê. Heqeten jî li gorî lêkolîna min, gorî nerîna min hûn jineka hûn jê hatî ne. Sağ ol. Hûn hertim Allah hûn xwe pêş ve dibin. Îca dema ku dest kar kir. Evet. We çi hîs kir, derûnasiya we çawa tesîrî derûniya we kir. Pır keyfam hat beden zaten adkim alaqaya benim ser derun nasiye mamustaji dikkat Baskın. kişan servi mesele yani derun nasiya jine ne şogule him betir gerek merak Pırsgirek. green bigre yani pırsgirek derdikeve çava mesela bireke düşogule hepki derdikevin derve ortamı cüda degişik farklı dibinin mesele problemi degişik dibinin ortama mali hepki durduk kevin vaktaten ortama mali ciyaki hin berikirin farklı dibinin veya hin bewan kef hoştu bele bele bireke ne şogulun derun nasiyawan gerek mere him betir green bigre yani mere bakıl bir vakte ne gota devlay mala xarak davil ber kef poşman ve avlidi ve psikolojiya خانما خو درون ناسیای گرینگ بگره لی مقاتبه آلیکاریای بکه و فهم بکه پشتی مثلا دست شغلاندن اکر گلتشت جیانام دگش بو کاری مهین زیاده تر بو لو راهو هم کاری مالی نبس بو کاری درویشی کسه کسه بله لبلی به فرقه بيبكي رحمة خديلي بمحرم أرتاش بابي نشات أرتاشية بابي مدوج مساجن ve peyvajım bu pır kefam cihat Türkiye'de bir aşkından çalışan yorulmaz. Yani vakta birek mesela derbe dübetilin mal dübetilin rası lebeli bir aşk bıkıp keyf bıkı zaten o betilandına نخو يعني هلكي إسلامي وان آلي وان بك هلكي وان فهم بك هم بسيكولوجيك معنا بسيكولوجية ده همجي وكيدني هبدا فهم بك آلي كاريا هبكن زحمة تاي زيدة لبلين ناي خويانين هقو نایە بەرچاوێ من جبري عندك تر خويا دبي بله، يعني بله، بله. مثلا حياتام بري أزهم بيت المالي دبو كاري مالي ذكر بمو واهين بمقران دهات يعني فرقايش بري هاي هي Yani eşya bedename, batlandıname diçe nefsa. Yani Evet. mere razı. Roja se roja xwarahat dike. Evet. Ew eşya me jî diçe, ew batlandıname jî westandiname jî diçe. Evet. Le dema aliye psikolojik ve aliye derunî ve merev xera dibe, pirsgirêkek derdkeve di bedename de hakikaten veya zû zû naçe. Çünkü deruni Yani- pırçki mühimi. Derunî mere. yani zihni mere. ere minême dişkem têdixin alçî pişi de heftedin de sê heftedin rast dibe. Evet. Ajî dereka me bêş em serma bigre em zekemê bikevin. Hakikaten piştî demek em rast dibin em tenduristiya me tê ciyê. Lê Ama- derunî Ama dema ku دلي مرة بشكي ما حكيت كانوا دلي مرة قبل حكت تنجي؟ مسألة تحت سبيرانة كبت بفكري بسيكولوجيا خراب em jin jî tiştaş bîra nakin. Yani evet. hakikaten jî nefsa tiştek bu او sadece. قابلیتك انجی لعنتك ام نزانن از فرق قدنيش Gori mi kabiliyetek? مثلا مير سريق داتينن بيش شنو قدني بلان؟ راد كبن جنتي ما رانا كبن شبر بي بفكرن. دروني Ve rojaha minu diyetisyenek me pevrema workshopek çekir duygusal açlık yani Bele. bir çibuna hestiyari. Ye magoye kusar ve mijare pırskrekli ve hebin tuhazın bilawerin am tuhazın alikariya wa bikin.
بیست کەسێک هاتبوون ئانجی 15 هەموو ژن بوون واژی گۆ چما مێردێن مگۆ گامسزن ئەف پرسگرێکاوانینە ینی ئەم ژن ینی ئەم دکەونە سترێسێدەم بهتر خوارنێت خۆن ینی شخوا ئەو هەنێک بوو مگوت مێژی دخنە زێدەتر ئەو باسترمیشتکن زێدەتر دخنە بەشێ خۆدا ئەم خەبەر یێواژی پیشە دەردکەون ئەوژی دژیانە خۆدا سەر شنا گەلێک جارات قەحرن مەسەلا نەخۆشیە پسیکیاتریە هەنە جانات بێژن ژن بهتر نەخۆش دکەون نا مەسەلا ئەفکە کۆنترۆل پرۆبلێمە هەیە ئەف ژی نەخۆشیەکە پسیکیاتریە ئەف بزلامارە بهترە ئەو هێرسا نکارن کۆنترۆل بکن ئەو نکارن گەلێک کۆنترۆل بکن چونکی ژن پرسکرێکی خۆ بە هەواڵێ خۆرت بێژن ینی قبولکردنێ مە هەنا قبولکردنێ چاندەی دە شتێ نۆرمال هەنا ژن گەلێکی هەسان کارێ ئالیکاریە بخوازیش هەواڵێ خۆ ژن هەسان بێژێ ئەز نەخۆشم ئەز نەباشم کە ئالیمە بکن دێر و ناسیام خراببوویە يعني تيني زمان هیچ شتێ تلفۆن هەواڵێک کە ساتێک دو ساعت داخبن خۆراحەت تلفۆن ئەرێ لێمێر نکارێ بێژێ ینی بهتر ینی ئەv چاندەیەک و زێدە جوداتیە چێ دکن ji jinare jî zehmete ji mêrare jî zehmete em bêjin ya mêr giriye wî tê dibêje weke jinane girî yanî شێوان jî zor em ev tehde ser mêra jî heye yanî divê ev sîstem werê guhartin rastî ya mesela dibêjin ya malbat jin çê dike مال مالا پيركاي مال مالا پيركاي مالا پيركاي yani mesela hatta hocam dibêjin kebani mesela nav jîlwan kirine û dibêjin di malê de jin kêfxweş be herkes we kêfxweş be yani hakikaten aliye psikolojik ve jî her tiştê têdixwin stême yani sanki civat em amade dikin em ava dikin halbuki civak ji jin û mêr peyda te ji zarokaran pê ji ixtiyaran راستا راست بيجي نحل بك عين راسته يعني بيركتنا او تشتغل يعني من em jî qebûl kirine yani em jin ji em veya qebûl dikin hakikaten jî çima o qas her tiştê têdixwin stême يا راسته وراي rasta yani gorî we jî rast e nizam يعني بيرك مالي آوادك أزبيا باوردكم بيرك تنا بأو مالا سارة شيفتنا شبينتنا ميفانتنا yani weka ku me xapandine cana zû sa jî direkt mükemmeliyet çiya baweriya wê bi mêr nayê dibêje katı çêka carekî dî heda navê nayê diçe ew çê dike rasta em xapandine jî belkî yani dibe ku me xapandine bijî ez dixwazim ser vê mînakê bêjim di jiyana xwe na kerim ki ev mesleka me ya şêwîrmendiyê dêrûnasiyê li dibistana heye çerçeveya karêma gelekî nebeliya li dibistana gelek jê fêm nakim çünkü em ne meelmin jî em ne midûrin jî em şêwîrmendin yani li gelek care hinka ku ev meslek jinû li dibistana normgeha me mamoste zêdebûniyê weke me pêşî fêm nedikirin qîmet nedidanewa yani me ev gelekî his dikir di zanîngehê de jî yani em ser var mijara jî em amade dikirin ne ser dêrûnasiyê tenê yani cihê ku em ê li serê şixolin çi pirsgirêk hene li gorî karê me çi dibêjin çi îşe angarya didine yekî Veca ucana qîmet nadina mamosteyê rêber wilo em his dikir yani ez gelekî spasiyê xwe ji midûrê xwe û ji hevalê xwe û mamosteyê xwe re dişiyênim ew gelekî baş in lê ez zanim ku li hemû dibistana nehaliwa مدورێکی me hebû ji nû ez tayîna me hat te ez çûma wê dibistanê got ez ev meslek gelekî giring e û bi qîmet e min got yanî şikir ji xwedê re bi îşê min zanê ku dibistanek ava bibe di stwê we de ya an jî werê xirakirin hemû karê we ye yanî çişt dibistanek ku xwendekar serkeft bin ez zanim ku bi saya we ya پێشی مگۆقی چ نەباش دەبێژێ گەلێکی وەسفەی مدا و گوت گۆعیشێتە بە قیمەتە هەر تشت کە پستوی مدا چ شتێک خراب بوو ئەو بێ بچێکردبانە و مخەبەر پرسیاژی دەدیت من گۆ هەڵقایی باوەریاوە بمتێ و قیمەت ددنە vê meslekê divê ez çê bikim yani çiş newilo niyeta me baş e û em çina dibêjin lê ser gelek tiştine dîjî bandor dike dibe yanî em bi berfirehî em li tişta meyzênin em bi çavekî wilo fereh em li tişta meyzênin îcaz veya ji bêjim yan di nav civakê de me di serî de ji me got ya stresa jinan zêde ye yani bawer dikim cana em jin xwe bi xwe em stres jî dikin yani heqeten newsa ye mesela erê em her tiştî têdixwin stê xwe em karin bikin jî lê pişî demek em stres dibin neha mesela hûn hem dixebitin lê hûn bawer dikim di nav rojê de jî muqarna êvar jî difikir newsa ew jî di hişê we de ye derekê de ye mesela ew jî derve û vê nafikir hûn difikir ez dibêjim ez her çi şîvê çêkim kîja karî bikim ew ê kî were kî here êvarî çer bike zarok ödevê wan bana giş jin difikire û her roj jî aynî tişt
هر رو تکرار با تشناوا گرم نگشی عینی مرد فکره راست يعني حقا جي مثلا يعني ام دبيجين يا ام دجين ام در جمالي جي درك ام در كيفن يعني كارو بارين مالي يعني اقليمي ده هشيمه ده ام جرك فياجي نك نفسه يعني ام كاري خوش جانا ام جي خو ده بهيلن يعني جانا ام سرس بي رادبن يعني جانا برا ام مالي ندن هفدو يعني وير جام كان فراغ جينا شلون جانا نوصايه ام كان جانا اوتي جنك دنيا خرانابه مقوت يا دنيا خرانابه كاربارين مالي جي خلاص نابه جانا كان ام كاري خوجي جي واندا بهيلن وام در كيفن دربه وام خوب نرن حقيقه جي نكو الا ام در كيفن هرن جي كان بخبتن يعني هن جن هنا مثلا نحو جيكو بخبتن يعني نحو جداريه جي جانا هن جن هنا جبوك حو جداريه وان هي دخبتن هن جن هنا شكاري خوان حزدكن دخبتن يعني اف جرك بريارا مبه يعني خباطا ما جرك بريارا مبه يعني خد تعالى كسكي محتاج نكه خباط شي حقيقه دما حو جداريه بخبتن او جي زوره براستي جن شخه اما قلت يعني مالجي كاري ما خلاصنا به وحو جداريا ما بيتر كارو بارجي هبه هرن درفجي بخبتن جبو بسيكولوجيا مجي او بيتر جمرا زورته براستي اجاز ويا مراقتكم يعني عندما كو فرقا جنين كو دخبتن وناخبتن تشيه يعني باوردكم بيتر ايكو تين باور ناخبتن نوصا يعني ايكو بسيكولوجيا خراد با ايكو بيتر دبن ستاتي خو حيستكن يعني او زيادة ترن باوردك يعني راستي او برسغريك د شغل خبات تجيهيا كاري جني كو بقيمه تديتن جانا جنو مير عيني خبات دكن لجهكي شغل عيني جد خبطن عيني تخبطن ل مثلا زيادة تر دينامير يعني دبي جن ذاتا ايفي قبول كي يعني جن چونكي بكيفا خود شغلي كارينا شغلي جي ايفي قبول بكي جانا شغلي جني دجهي كار د جنايه ديتن لورجي خو بقيمه دبينه ولورجي مجبور قالك تشتا ادارتك ما قلت يعني جن قالك تشتا ادارتك لجهه شغل جي قالك تشتا ادارتك تخيبن هالشيء خدا اذا tükenmişlik sendromu haya yani xwahaw dibîne xwahaw têrî her tiştî nake lê erê rasta ku jin dixebite ji malê derdikeve piçkî dûr dikeve piçkî statûya wê çê dibe ji ortameka wê çê dibe çünkü cihê kar ifade dike û cihê kar hem cihekî civakiyê jî heval çê dibin bi nêrîn nedî jî li tişta dimeyzêne û dimeyzêne ku şixulê wê jî bi qîmeta wê jî his dike lê وقت نامینه کو بچنه خواه دیره به خوبیه خورا علاقه دار ببه وقت نامینه چونکی المال زاروکنا و العيش کار هیا کو ازنه دخوازید بیجه زاروکام نخوشد ویز ازنه بخوازم هنگی جو خصوص دار دبینه دبه از نه تیری وردکم نه تیری مالی دکم ده چه شغل دبیجه قالو مال که ماسی دیت يعني نحمجن لهنجه اف سردر ناسیا و تأثیر دکه و تا تشتكي قلقي باش قوت تقول شغلي جني لمالي خلاص نابه يعني كوجن لمالي تاني جيبه مساي نينا يعني ام مقايسه ناكن بلكي شغلي زلام بفيزيكي دتشيج دربه 8 ساعتا بي ارالق د شغلي وقلقي وسطي صار لقاد خبطه اري وتي مالي بلكي جن لمالي كاري خو جيرجي كي كاري رابيجي لي شباكك هالشيء ويدا هرجار بكريا كانكي عيش انزاني كانكي زاروك اجري كانكي اي برشيبن كانكي اتش بي كانكي مهباني ان كانكي تليفون ليدي درسي زاروكا درسي زاروكا بطلان نينا يعني كو خباتك قالكي هسان جيبي بطلان لازمه يعني روجي سبت لحظه مثلا لدايره رسمي بطلان هيا لأوزا سيكتور جي هيا يعني همدا اذنكو يعني خودیه شغله نجبر کارکراتنی اف بطلان دانوا جبر خوجي اف بطلان دانا چونکی کومروف بطلان ادکه و راحت دبيتي بهتر د شغله جبر ولو اف بطلان موتيفاسيون واز موتيفاسيون زياده دبي ام راحت كن ام جوي شي بتشكي دور دكفن مساي خلاص دبي يعني كو عيش نزحمت جيبي كو مسايا ويعيشي نبي بالایکی گلکی خرد به دقت eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu dehşeyki de af çed be af çte ku em dibêjin
دزانتیه دجی جهیوا های یعنی سر ولی کولین کرنا جرباندن کرنا کود هشمه دا هر جار جه کولو شبکه که وکری به اللي هد امسر تشتكي بفكرن وبس ما بخي ستريس دا او نباشه دبي جانا يكوي شبكه داري يعني جبر ولو دي جانا كو زاروكا دبي باف جانا دبي جد دبيا تمام كات ايرو بلا زاروكل جنبن دهرج درفا الخوباش بنيرا بلا كيفات ور اجي وري بركيما بركيما برنابينن ام نابين وكو ام دبينن جي جن جدر في عقلي والماليه هري دبيجي يعني قالوا باب قالك سر قهدار بو سر زاروكا لفيالي دز از جنان سوچدار دبینم يعني جانا حقا جي طبعا كارو مالي ما فهم كر لنرينا زاروكان يعني نرينا زاروكان جانا gerek جنجي gerek تشتاتي خسر صوتي ميران جبوكو بافجي بعلمك وبافا اري راسياريه بافجي هي اي ميران جي مالي ده سر بافاجي به بلا تمام بعض اي تشيكي يعني كار ساعت اك زاروكي خول بابا في عم بهل نو در كيفن دربه حقا جي از فيالي ده جنان سوچدار دبینم gerek بعلمن يعني دلنا نكارم بنرن دبي باف وقت من نكالي بنرن برانا نري جارك تجاره سيجاره بشي دمك هي بنفسها يعني قالكي راسته و يعني يعني زلام جرا حتى وانت بيا هكذا حتى وانت ريلي دبي وري غهارتن هالو تشينا بي برسكا يعني برس غريكا نكا ديروكيا بله اجا جن نخبته دمال يعني دربه دكاره تشبك از خازم لسر في مساله جي بسكن يعني ما قلت يا هر جن نكاره بخبته يعني هنا كيا فرصه تناك بدستوان هنجن هلا ناخذ دربه بخبتن تنت خازم مالا خو بخبته شكون ما قو فرقان تنيل برشابه ما يعني لسر خبات ام خبات جرين نابن يعني بروجرام لسر في مساله لك جن كنا خبته دكاره دربه تشبكه كيجان اكتيفيتي ام بك تخازم لسر فياجي بسكنم لبشتي سترانه تمام كلام كامله çıdıkım
mirza dünyaya keder gezar çıdıkım nakşe mirza dünyaya keder gezar. Berhatine malu kırşe her günüm gülüzer Berhatine malu kırşe vez günüm gülüzer çıdıkım nakşe mirza dünyaya keder gezar çıdıkım nakşe mirza dünyaya keder gezar çıdıkım nakşe mirza dünyaya keder gezar. ساعت خوش مالا بابا بله ام دوام بکن گریزار خانم جواب پرسم مگوت جن نخبت جی لدر و نخبت جی دکاره هر تم اکتیویتهام بکه آره. شکو کار و بارن مالی خلاص نابه برای دجوانا بردن ایجا برای در کبن دربه آره. ایجا دما که درد کبن دربه برای چی بکن کیجان اکتیویتهام بکن ام. مثلا از جدی آخو میناک بدم آره. دما که زدارو کم تیبیرامن دیامن مروفه سوسیال بو گله کی سوسیال بو مثلا دچو قرصا قرآنه تیبیرامن شخوره هنره دستان چت کر آره. çiçekan gülîkan çêtkir ew hevalê xwe cana li hev civîyan ji bo kêfan were heqeten jî her tim tişta dikirin yani hevalê diya min ew her tim li hev civîyan û têbîra min gelek jî kêfan dihat bi rastî heqeten jî ew dem pir bi kêfxweşî derbas dibû yani kar û malê deş kar û barên malê berdan û bi hev re civîyan û ji xwe re kêfa xwe danîtin heqeten jî jin jî dema ku tên ba hevdû gelekî kêfxweş dibin. Dibêjin ya jinek hevaleka wê baş hebe di heval sê heval hebe ne hewcê psîkologan jî em zamunê çi bêjin yani lewra em jin em dema ku em tên hevdû em bêhna xwe berdin em kêfa xweş hevdû re tînin îca jinên ku naxebitin li derve ez yani bi pere ez bêjim naxebitin dema ku çin derve bera kîjan aktivîteyan bikin bera çi bikin yani jigayni şuştuna cülübergan, şuştuna fırağan u kirina ütü ez bêjim dikarin çi bikin. Yani وقتنا قلت عائشة خانم شغلاندن حونا كاري دربة حونا بإيه معاشة مأموريتي يعني مركانة وقت جنيجي بكار بك خو بين بيشية دروني خو تايبتي دروني خو مثلا حوالي مني ناش شغل هنن يكجي هوالك من البداراي ناوي ديلان سلافي خو جير دشينم أسهرتم جيد بأدم يعني مركان شخوار قرصة وقت أنا قلت قرصي قرآن الكريم هي إيه هنري دستا هي يعني إمكاني أنا نوك بريه خنجي بيا فاناجي بأجرت بقارشلق ددن مثلا قال لك جي دولت شارداري دكن شارداري ددن مثلا كان دخازن كيجا علاناوان الجياوان سر تشبه كان هرنويا قوري عمر شي دقشت يعني قوري عمر مثلا هناك عمرك كده هم بيتر الجيا مرسل تشتكي هنركيه pişti belli yaşık dehare him beter mere aliye meret kevser tişkidine herkes goriwan dilevan serçe hebe
كان بتشبكن بركة هرنوا قرصانا كان زماني بياني بعلمن يا بله. شيوان إن بيتر جينش بعمري وان جينش به مثلا زماني بياني كان بعلمن القرصوان هي أونلاين هي خنجي ويا هنرا كان بعلمن برتوكا برا بخوينن از أمبر تشتي دخوازم توصية. بيجن بيرك ما برتوكا ناخوينن نفس. تایبەتیژی ناشغله المالی از بیا هر تم دبیجم گرک مرا پرتوکا بخوینه کی هم درون ناسیا مرا باشه باطنه مرا نوره مرا دین yani peşit dine henci veya Ama gidin mesela jinan betir çıdıkın roja zeyran dıkarım bakın. Hani- Hakikaten ben ne yapır da hatkın. Ana ma bakhamın zer jingi ku buha bu ye. Vaka bere na yekirin le o aktivite ki pır hoşa. Yani tebi rabın demak az mutiya khore çu pır kefam da. زير دانا Yani هذا ene zer da da havdu o kome xwarin çetkirir. نهاكي فرات عفجنا إيباني تعماوينينا Na valla gerek av zer tekin naftıştaki bidin yani hakikaten kefaya ki behtir hinka. Tamam merev zer jidmene kefa merev jiteş. Xo em kurmanj behtir zera hazdikim. Viya vay yani ev roj dema ku te viran pur kefa medat. Em vak zarok şi em zarok bunji pur kefa medat. Yani em çün maleke kome xwarin jur bujur xwarin hatib amade kirin. Zeremeş xo hazır bu. Jinji cileyn heri hoş xot kirin makyajı xot kirin çün bahevdu. Hakikaten jî mesela dixwazim ser veya jî bisektim. Jin aneka ku nexebite seres berat be hatta êvarê bi becemê xwe li hundir digere. موتيفاسيون Motivasyon namîne. Hakikaten jî dema ku jin seres bera be divê cilê xwe biguherêne. Civakî em xwe binirin nefsa. Yani ev jî motivasyoneke. Ne ku em her tim rabin seres be makyaja xwe bikin em derkevin derve em herin karê xwe. Jinên ku naxebitin jî seres be bera rabin û xwe binirin, li eynê binirin. وجلي خو بگهرینن جانت کارن در کم در و شخور حبکی بمشن یعنی وقت گریزار خانم جکوت کارن پرتوکان بخوینن یعنی جنین کدو خوازن شخور تشتکی بکن دکارن بکن نفسا یعنی ام هر تن ام زلامان جو سوجدار نکن جان ام خواجی بنرن yani ne hertiş ne şugulan veya jibejin nefsa. أري قلت كي راستا خبرك هي دبيجن حركات بركات نزع حركات بركات متقول آيتك كم قد كذا بشيرت من الخندق هاي تكون متقول حركات بركات آيت شي هيا مع مستيا دين كولتوريا بستاني قلت متقول آيتك قالوني متقول ما حديث نزانينا yani gotun da kuni hey peşiye قلت لك جو باشا يعني كو جن جمالي درد كذا حركات بيجياناوي دفي جانا جمالي درد كذا سرخو بقره وخواندن قالكي باشا برتوكا بخويني وبنفيسيجي بله بلا جن بنفيسيجن جنك هيا نفيسكارا حستي خو تشي بخوازي بلا بنفيسي نفيسكارك هيا نافي فيرجينيا وولفا جني فيمينيست قالكي حجي دكن لسر قالك جنا لسر حمجنا قالك تشتي جرينك قوتنا دبيجي بنفيسن نبيجن بمير ايه تشبيجن تشنا بيجن لسر نفكرن وبنفيسن Çi binivisin yani her çeşit. Dibê hûn çi binivîsin bira binivîsin. Çi were bîrawe? Çi were bîrawe ku zaten jina qelem xiste destê xwe de û nivîsand ew qelem ê bêjê. Ê ji ware bêje bêçin bîzin. Bila nebêje qabiliyeta min nîne. Bila binivîsin got kes nexwêne jî bira binivîsin. Bila herro binivîsin. Kengî wextê wa çêbû binivîsin û nivîsandinê xwe ye berê meyzênin û ku herro nivîsand an jî her heftî ميزانه بنفيساوي تشقى باشتر بويا شو تأثير جيانا وكر وتشلو تأثير جيانا واد بيقال كي راستا ما بحساسي نوري كر يا ما جو مساياج نا خلاص نابي فيرجينيا وولف دبيجي جخورا مازالك يتشكن بتركيد بيجن kendine ait bir oda. Ama bile oda كوتنه بي أري belki المالي شرط ومجنبن oda هندك بن لي بلا روجي ساعتك أو oda ياوي تنه بي أنجي روجي دي ساعتا بلا وقت شخورا شخوتاني ربلا وقت بوقتيني وبنهاكي أفدر جهمنا ووقتي منا كستسنا ديمه بقول كاري بفكري كاري بنفيسي كاري تشتكي جينا كي رونه يعني سينور بخيجيانا خوادا يعني أف جهمنا نهاكي النفيساندن قالكي باشا أستخوازم ويجي بيجم أس شانوگرتي جي دكم نهاكي و سپاس دکم سیزدهی گلک باش دیدم براستی حقیقتا جی گلکی کیفام تماشا دکم مالتابا سپاس دکم يعني کوجن جد مدميزين وتشقى كيفاواجته استخواجم جي گلک جناره جي بمميناك
از گلکی سپاسی خوش دی و باوی خو مالباتیا خورجی دستینم چونکی مالباتا مده جنجی اومرجی گلکی بقیمتن و ام باندورا و دجیانا خدا ام دبینن جی یعنی کو دی و باو هر دکجی قیمت بدنا حمزارو که خو دجیانا و گلکی باندور دی و ام وید بینن جبرلو از گلکی سپاسی خوش وارد شینم یعنی چندما بلکی زور بو کو کچکا بدنا خواندن بلکی دیامن و باوی متشتکی گلکی زور کرنه چونکی نای بیرام کو بریم جیرانه من کچک آنجی چوبون مکتبه اهلی ما کچک چونه مکتبه از چون گلک جیرانه ما جمره پیام شاندن سپاس دکرن دگوب سایتا دی باوی مجی از شاندم يعني ملتميزام وقلت يا حربي كتاخذ الشيء كامجي من كتاخذ بالشيء يعني تبرسكريكتنا يا تشتكينا خرابه نفس او جديدتن هم دد بيجن تشتكي قالكي باشه دي وبعدين من خوشت كفن از بيشوات كفن واد ما قسطخانه ونزاتش بهتر كيف هوات يعني بله يعني استخوازم فيجي بيجم يكو نفيساوا هبي بلا بنفيسن يكو خواندنو نفيساندنا وانا بيجي بلا هرنا قرصي بعد من يعني جور بجور صار يجيبن بلا هرن لحم محلا قرص هنا بلا هرنا بلديه هرنا halka eğitim merkezi نهاكي فرصندي الشهيره زيدترن بلا فابرس بكن وحركات ما قلت يا لازمه قال لك بارك وبهجه شيبونه دبيجن ميليت بارك الواجي سري صباح انترينور görevliğine الويدريت شغلن مروفي فازن سبوري بكن ورزي شي بكن فازن سبوري بكن عادي واندكن عادي واندكن دبيجن في حركات بكا في بكا يعني تشتي كود نافيدا ودماليدنا وقالكي واتخنا ستريسيدا افنا قدرا زاندبن كوي ايغو هارتن جبر كوي ايغو هارتن دبيك قفزه كي بافيجي والزواج بيجم تقوت يا مالباتا من دناب يعني او تناخن نابرا يعني زاروكا فرقي تناخن نابرا زاروكا حقا جواج تشتكي خوش يعني مالبات شي حقا جانا شانس ام بيجن انا كا مالبات كده ناباور دكم زاروكي والود نرن مش بوان دبن ميناك قيزاوي هبو قالو دهب لاوك يعني سبيت سبي بوكي وتشيبون مناش بوكي قرا ببن ميناك يعني ديسا اوي جيبن وقت قيزاوي از بيجم حقا جي دايك وباف جي دمال ده زاروكي قرا دبن ميناك يعني انا كا دمال ده يعني أزبيم ديام الناس شغل ديسا حول ده در كيف در مروفك سوسيالة لخو حزدك لخو تماشتك زانك تشد خوازة لديسا قيمة الدمجي قيمة الدم مالا خوجي بس أجي ويا واي مازن دبن زاروكش بيو أواي مازن دبن إجاز فياجي جوا برسم دماكو دمالة ده جنو مير هردو جي بشغلن بخبتن أبتشاوا تسيري زاروكات كجلو يعني وش فرقي ديت از بری ویا برسی بدم اجی سلاوی خودی باوی خردشینم وقت نگوتا تأثیران پرسر مره هی یعنی آنا مرل بچه بیجیا بجی یعنی سبب آن اول طایبتی باوی ما پر اشخواندنی حز ذکر yani ما يشخر إدول ديت يعني زيادة سرد سكني كي أم جهاتن الوادر نوادر جانا مالاوي آوا به تقو جبو قدا يعني دو شب ازو ماموسته ام به مجارم بيبي انت ديگو پیرکه هم پیرکه دو شغل هم زلام دو شغل مالی قد پر ايتم كم دمينن اج اعتمادي باوي خو الگيو علاقه وان كم دمين مش جو از بیا باورنا كم از تدبم دو باب كان دي ساجي قد خو علاقه دار به ايتم بدوان تربيه هم ديني هم عرفي هم وكيدني پرورده بك ماموسته تشكيدني جو دقات كشا جو هناك جنو مير حتى يفاري دو شغلن مثلا ماموسته حتى نيرو دو شغلن بشتي نيرو از اسلامي حتى يفاري دو شغل از حتى نيرو دو شغلم مرك انا قد يخر بشتغل ايتماوان تربيان اما هناك جنهن حتى يفاري دو شغلن هناك ميرهن حتى يفاري هو قد يخر يفاري بشتي شيفا كان ساعات دبينن شبروي هاوي ادبم انها كماني تشد بينا وراي ما مستحيل اري راستا يعني دفي قالك بال وري بكشيني في طرفيجي يعني دفي العشيريا كريش زيادة تربن نودو يعني تزاركي خطه مازن كن بلكي وي وقتي تنت شغلي ليكو مثلا ادبهما الجهه اوروبا لحمي عيشا كريش هيا وساعات لك اذن هيا ديكو تشغلنجي ساعتها كده تشن زاروكي خد بينن تين يعني تركي جهه تركي هنو ترتي هي لفرا هي مثلا جي او ترتي دبيجن يعني
ناوێندا هەیە ئەرێ بژی کرێش هەیە گەلێک کەس دکارن زارکۆ خە بشێنن مەکتەبێ لێ هەرجی تنەیە مخابە ئەرێ لە هەرجی چنەیە دەبێ ئەف زێدەتر ببن هنۆ زانن کو ئەف پرسکرێکەکە چارەسەر دکن لێ هێکێ ماسی هەنە دەبێ زێدەتر بن مەسەلا ئەدەبێ هەمە بەلکی جارێ ئیزنا شیر نین بوو نەهاکێ ئەز هەڤارەی مامۆستا بینم شتێک و ئەزانن ئیزنا شیر هەیە کارن ئانزوو دەکەبن دکارن ناو ڕۆژێ دەهرن شیر بدن زارکێ خۆ ئۆڤەگەرن دیسا کارێ خۆ ئەرێ گەلێکی باشە هەم سەر دێروناسیا ژنێژی هەم سەر دێروناسیا زارۆکژی چونکی ئەف زارۆک ئێ مەزندن ئێوێ ئێنە سەر چتا ئێنە سەر ستاتویا لەوێ دنیای ئیدا ئەوێ یۆنێت میشکن یعنی دوێ یەک گوه بدێ وا پرسگرێکە یەک جهدە هەسان نەبینێ تشتێکی گرنگ کە ئەس دەبێژم مەسە تێبیرام جارێکی مامۆستەیەمە گوتبوو ئەژی لیسە li ser zaroka xwendibûm mamosteyê gotibû yanî a muhîm neku bi zarokan re bi saetan me rev derbas bike wextê bi qalîte yani ew wext çi dikî karî me se 4 saata zarokê xwe re rûnê ba hebdû û telefon bidî distê wî telefonek ji distê me de me zarokê xwe re wextê xwe derbas kir me çalakiyan kir me tiştek nekir a bi rastî lê tira jî zarokê xwe 15 دقیقه 20 دقیقه جد زارکê xwe re xeber bidî te îro çi kir wextê te çawa derbas bû hevalê te çawa ne di mektebê te çi kir we îro kîjan pir dixwend gelo tu dixwazî em şerin ji te jî pirtûkan bikirin em çi bikin ji bo te dawiya heftê em çi bikin bi tev de ka were em hevdûre plana bikin ya mesela zarok wextê te ji pirsa ji wan dipirsî pir kêfxweş dibin çima zarokên biçûk ez bi hesa wan dikim ê 4-5 salî xwe bi qîmet hîs dikin حقا جی جانت بیجین یا وکه مزنا زاروکا منرن یعنی عالیه کی نباشه اره یعنی لعالیه کی دیجی جانم زاروکان جی وکه مزنا امرونیم باوان اموانا صحبت بکن زاروک او تشتیج بیران نکن مثلا زاروک پرانی بشی دمکی مزن دبن لأو تشت هشیوان ددمینن از دیاخم چوبون وان درم چوبون نظام کیجان باجاری ام چوبون لونا پارکه ام چوبون پارکه ام شخوره گریا ام شخوره ام هفدورم نزا يعني او چالاكي تيم بيراوان يعني مثلا يعني شكار مثلا جنجي شكار ورن جنجي ميجي كي جامبه كارن نيف ساعت انجي ساعتك زاركو خب بم باركي و باشت كارن هرم مالا خو يعني حقيقه ام نزوره لدنا روجه د جانا جنو مير پرد بطلن پرد بستن يعني از حق اوجي حقيوان هي اوجي پرد بطلن حتى يواري لي اسهرتم د بيجم د بروجرام اندجي ام دوام هر تشتي نخصته ماموستا يعني الام زاركي خود شيرن مكتبه ماموستا زاروك مقاتد بن وان پرورده دكن ل دباو جيوان گرينگه نوسا Ayşegül Hanım yaman جهيه بیا جاکی کد لیمم گو بس اجلاوکی خو بپرسم لاوکی من اولی ذات حسالی بو ویتر اخو الگی علاقه دیت وقتام دست شغلاندنه کر اد داهین یک سالی بو مدس ماموستیتی کر ایجا چدناکی بر سالک بر ادم قیم جلاوکی چوک خوی چوک پرسیم گو ناوی علی شیره مگو علی شیر مگو تو دخوازه işte جاته بشغل یا نه شغل یابا یعنی وقت هری تت برمالی باته کی جانات ده حقا زاروك نحاتم بيرامه نفسها يعني اري مجي برسم قال دوغي او تشد فكره يعني او تشد خوازه قلنا قاعد خوازم تبشغل يعني كان صالح زينجا سالك بريبو ده سالك بده يا سالك بريبو يا ده صارني بك بريبو مپر مراکب پشتی گو نا از بیهایی تدخوازم هینا بیتر دلیم کجی گو دمکی اوجه حرمت اره حتی بکی کفایتی وای مثلا به دیام معلم دیام ورد دیام عربی داجو دیام بیده عایشه گل هانم بیاش احمال کر مثلا از نبیرک فمینیستم از بیهایی نه چینات نبلی حقیقی جناد هناك تشتا از مهم دگرم وقت مثلا پرتوکا خوندناوی پیش آنی ناوان تشتي از مهم دقرم تشكيدني هي عربة آجوتنا بيركاي پر مهمة نفسها حقا يعني خذي حجم باجوتانا از ابيها پر مهم دقرت بيجم كي بيرك غرك عربي باجون بتشهاوي به غرك خب علمينه يعني نبيجي ان كانم işte جمتشويه درباس بويه جبيا شيواده يعني تشكي عجايب معظم حياتها وان دقشت به راحت يوان تشيد به هفيا زلامان نامينن özellikle كان بورا كان بواندرا يعني زلام شي راح ادبن بلي والله ميرجي راح ادبن
دبي زلامي خد قال دبي ور من فيدرا ور من يعني اوجي راح دبي دبي كي وايد تشخد ده روايت تي هردو علي جي بي راح باوردكم زلام خو بيتر حتى بيت راح يعني دبي حقا تنجي جبي هاي ام بياج جبير لكن يعني جبو جنا بيشاني ناوانو وكيدني حياته واني جي انا واني سوسيال مثلا انا كا من بيجن از خبط مزار كيمج في اواي كيف قشن اري لد مالباطا ودا يعني ما بط كم حبكي ورن سروي مثلا ورن يعني يعني مو ما زانم حبكي يعني مثلا عالیه پروردهی زاروکان ده زاروک ایواریتین ماله در سوانه زاروک نهاجم بخاب من رودن سر درس جانا سه ساعتان درس خلاص لكن يديمن نوصل سمدي اجواكي جانا بينم جانا زاروك حواله خوشید بينم حقیقتا زاروک نهاجي بيچكي زورن از بيجم يعني ام تيروان ناكن يعني ام چپكن جي تير ناكه زاروك نهاجي پروردهي ام پر زوره اینجا اون چاوا ادارتكن يعني ازويات مراقتكم هم كاريوه هم لدربه ون دخبتن وهم جي ونتين ماله الماله جي سيستمك هي يعني زاروكنا كاروبارين مالنا ونهال مردين ديشين نوسا ون مردين نوسا كمالا وكيل لا نعم جاربكر هون دياربكر ببورن دياربكر حقيقة ميوانه مش خلاص تمام ميوان zaten عائلة ما بطامة بميوان جنابا أنا ما باش مغيدينن قش مغيدينن دبيت نخوياية تناية تنار أجد كي لا أستيرا قهات متشوم بيشندي من نبينن تصان دكتورة جدكم تزاخوا ليدكم وده علي بابك أبجد فرزورة يعني هم مرد هر مكتبي ما مستتيدك تتي مالك شكارو شيفو إيشو قدا خنجي ويا تو أكاديمية دك تو دكتورة تزيين أكاديمية شو فرزورة يعني أكو أكاديمية دنا gerek tane bir akademiye remujil bibin tiştekun midit yani tiştekuz havale xo midit ونشاوات أجي دبي بحبكي مفعم بكن الله يشري بدن غازنا لكن زلامي بيتر مالبات وأقرباء وحوال برغازنا دكن نوصل أري يعني دبي أنا باوردكم مرة علمية أنا سو حق دمان أوجد خازن مرة هبد بفينه بحفر زمان در باس بك أدبي لا ما زاروكي مدنجي خناكن حوالي مدنجي خناكن مالبات دنجي خدكن إجباري هاوي حبكي مرة ترى هرتشتي ناكه نوصل يعني جانا مرة كش جانا مرة يعني حبكي أجي إهمال لكم مرة حبكي بيتر وقتی اوجی لازمه جانا مرة هر با حواله خو هر با خزمه خو حقیقت اوجیش مرة لازمه مرة بهنا خو برده نوصل يعني مثلا از سر روجا 5 روز 6 روز از بخبتم روجا هفته من گرک از هرم حواله خو بینم انجاز خزمه خو بینم هر مالباتا خو بینم يعني اوش حوجداريه كمزله جانا جنين كد خبتن يعني تخازم قوتنه بينم سر بياجي جانا حواله مش غازناج مندكن راستي ام فرتت كيفن ناف كاروبار اري ام جن دخبتن اب تشتكي خوشه ام مال جي دخبتن دروجي دخبتن لجانا جم خوش بيرتكن نفسه يعني او ام تراكب الناف جواكي حقیقتا مجد چنکار امتین مال ام چنکار امتین مال پیش دمکی جی جنین کود خبته جی پیش دمکی يعني خبات جي تأثير درو ناسيت كنوصا قلت راسته يعني دجيانا مدى تشتي مهم جرينك تشيا تشل قوري بقيمتها ام فيج بيردكن يعني ام دخبتن جبوش جانا يك بيني بلا خوا از قالك جارا از با پرسا جي خواندكاري خورج ودي خورجيت كم يقوتين بتشنا متشاورن أنا بيجم كاد دش تشارجتا بهجميرا لقوري تش قالك بقيمتها قود نياجي بشوطي أزدف جفا تشارجتا نابردم أفتشنا كابيجا بلا تشارتش تشار إلكي تشار ديار تشار فكر تشار إنسان هما تشبه كابحسا بابكا السريد فكرن دبي كاغلو تشي قالك زور دبينن تشارجتا ياستكن از دبي تمام أفتش لقوري تدبيجي أف جهرتشتي قرنكترن ومهمترن کومروفک یکی görünmez bey نوی نایدیتن 24 ساعات تماشا بك اما توي نابيني sadece الجيانات 24 ساعات ما يزيني صرت اي بيجي قالك حشتك تشارتش لغودي في قالك جهرتش قيمترن افشتي كو تنفيساندن ايوا بيجي انت ندي بيجي قمرة جيانا متى قمراك بي اي بي ها والله يعني افتش لغوري مبقيمتن لأز وقت سر و در بس نکمز بهتر وقت ما فلان شتی آن مدیای جواکی آن تلفن دستم ده 24 ساعت تای بجی افقالك حش تلفون خودك يعني ام خود خابين انجان ام خود خابين يعني ام جبير دكن بيتشل قوري ما بقالك بقيمتن ام جبير دكن
ام نلگوری و جیانی خو چیت کن جیانا شتێک و ام خۆتان، گەلێک بله. قیمەت ددنێدا ئەم پێرە وەخت دەرباس ناکن جارنا ئەرێ ژیان زۆرە دەبێت شتوەرنە تێنە گوهارتن ینی ئەڤژی لە بیرایەکی بێ ئەس vê gelek cara pirs dikim û mijara me henî jin û mêrin ya ez û em behsa çandê dikin toplumsal cinsiyet dikin gelek çeşt erê li çanda me zortirin li Avrupayê jî wilo ne lê çeştin li çanda me hê zortirin ser jina ceribandinik çêkirine ez dixwazim vê bêjim kerem kin. mesela ez bêjim nav ez ên hekê hişê xwe avêjim ew nav ji bîra min çûye ama em bêjin Ahmet Bele, bele. Ahmet pirs kirine gotina yani Ahmet yani mirov hatiye qarşıya bêjin kazê pirsa keştekim pêşî ez ê sêçar gotina bêjim vê dibêjin dibêjin Ahmet ji binî nikarî xwarinê çêkit heyatê de xwarinê çê nakî nikarî xwarinê bênê ber xwe û bixwe divê em xwarinê bêne ber Ahmet ê dibê tamam yani ku bi tenê me bila tiştekî hazir bixwe na Ahmet nikarî tiştekî hazir jî bixwe vê dibêjin ê dibê ya na Ne ye? Erê, ama siz dibêjin dibê na Ahmet nikarî û na nikarî rabê serxwe jî falan dibêjin Ahmet kiya ev pirs li çanda me ku pirs dikin dibêjin Ahmet işte zilamê malê ya li Avrupayê dibêjin Ahmet evcil hayvana an jî zarokika an jî mirovekî astengiyê de ya yani dibin hişê me de jî em vê qebûl dikin em bêjin zilam nikarin bikin yani ev mînakê halo nîşanî me dikin vê ser zilama me çi qebûl kiriye me qebûl nekiriye Yani cana dayık jî wisa mezin dikin zarokê xwe bî heqeten ji ev jî şaşiyeke mezin na wî jî dikurê we heye yani bixabin piranî li herêma me li ser kuran weka ku nikarin tiştekî bikin weka ku sanki distê wan nigê wan çinê nikarin xwarinê çêkin nikarin xwarin hazir be jî dênin ber xwe yani cana dayık jî kurê xwe piranî kurib wî awayî mezin dikin yani zan sê dema wê yani Xweş ku biral malê na emrê wa jî weke heva keçik kar herkê her tişî bikin Erê lê kur dibêjin ka nikarin aveke birayê xwe bêna birayê tê aybe ayva hevdûra xweşik xeberdim wisa nebêje yani hemû pevre rêzê bigirin yani ne bi pevçûn alanê jî hevdûre vekin yani gelek tiştê me ji zev cuda ne em sagiyê ji va cudatiyê re jî bikirin erê em ne weke hevdûna mesela perwerdekek me standı bû li wê derê dîsa ceribandinê ser me kirin mesela dijin têne cem hevdû dibê ka pevre bişteğilin yani ama hiç nesekinin hevdû guhdar nekin tenê bişteğilin yani weka ku em cem hevdina ez hiç nasekinim dişteğilim tu jî hiç nasekinê tu jî dişteğilê Gotna te xut kir cana ji xwe jin dema ku em Şifa wilo ne? hevdû godar nakin İda mamosta em sekinandin mesela ez işteğilîm û tu jî işteğilî hiç em saniyek jî em nesekinîna dibê ka hevalat te çi got ka bêje ez hemekî dîsa dibêjim ji hevalê jî pirs dike dibê ka hevalat te çi got ew jî her tiştî dibêje li ser zilama ev kir zilam ku dişteğilim his nakin dibê me ka hevalê te çi got ya nizanim min fêm nekir min his nekir Ewan dema karekî dikin aqlê wan tenê li ser wî karî ye ema dema em karekî dikin mesela em li virad nerin li alîk em viraj jî dibênin yani guhê me jî li wira ye gelek jî jin çima rasta yani ev jî xwe teala me wisa daye nizam sosyal medyayê fotoğrafek resmek heye işte jin jî dikeve marketê mêr jî dikeve marketê Bele. mêr dibe ki ez ê her vî tiştê rahêlim bikirim direkt deherê vî tiştê radiyê O dikir derkeve. derkeve jin dibe zer vî tiştî bikirim hatta hundirê marketê gişî digarê tura tamam dike û dura derdikeve yani her havî were ya ferqa jin û mêra vî havî her havî xwe rê dide Hakikaten jî ya Gülizar Hanım dixwazim ji we jî we pirs me behsa Kur'an kiriye di malê de yani yani dê zarokan perwerde dike zarokan mezin dike yani êdî ve em me jî me qebûl kir mixabin ce hûn kurê xwe çawa mezin dikin yani hakikaten wî awayî cana Kurd tên mezin kirin ku weke ku tiştekî nikarin bikin nikarin xwarinê çêkin nikarin cilê xwe bişîrin nikarin ûtî bikin ce dema ku dizewicin ce hînga piskekên mezin derdikeve holê yani kur ez naxwazim kurê xwe mezin bikim am li belê wenî mezin dibin ew xwe wenî mezin dikin çima yani hûn li ser vê mesele hûn hewl didin hûn çi dikin erê em dikin edbêm zêdetir vî çaxa jî etkiyawê heye yani teknolojî çaxiyê gede hema dixwazin rûnin yani Teke medyayê civakî telefon stêwan de ne karekî bikin ne îşekî bikin heta ji wan bê cana ji lawekê xwe henek elbê wele ji te bê tê bakalkê xwe kir tê bê elbê qedeheka ji mir bîne yani yeter ki tu jê xwe rade bin mixabin nifşên niha zarokê yani ana were ye
يعني بدا هني بري عرف عادة ما مفادي جي ذكر عيب جابو تجاري ما ايش خو مستر ما دستيوان تشتغل ندقرت ما شو ذكر انا جي از دار ميوانداريا از ناهي ايش مستر مسا كارك شيكي بكن دستي خو دافي موان زاروكي انا حبكي كولتوراوان چنداوان يعني جدای تکنولوژی جی بوی سبب داویا yani ne xwazin çi xwarabin tu çuqa van bir kirin jî tu betedî ke ferqa ke çû lawa tu ne tu jî gerek bike tu jî vî îşa bike sorumluluğê bigire naxwazin. Mesela herêma me piranî a bi rastî zilam servîsê dikin. Yani dema ku mêvan tê malê berniha nedixwastin mesela jin bike. Yani her tê bîran mesela li gundan erê pîrek jin Amade dikir, amade zilam dikir, servis dikir. lê da diste zilama. Yani zilamê malekî be, ancî ciwan li wê malekî be. Lê anaka mixabin ew jî hediye dî ji holê rabûye. Zilam ji cê xwe ra nabin. Yani hin zilam em bêjin ne herkes jî. Yani hin zilam ji cê xwe ra nabin. Ew çand mesela çandeka xweş e. Yani dibe ku qîmetê bide jina xwe. Yani hakikaten çanda me jî tiştek wisa hebû yani berniha zilam netîştin. Ve çanda hep Xwarin, çay ve xwarin erê jin hazır dikir. Lê zilam pêşwazî dikir, zilam servîs dikir. ve hepki alaqayê herem selamlığê jî hebû. Nefsa, yani ew jî xerab ayrı bûye. rûdiniş zlam ayrı rûdiniş ber Bele. havî zlam ya dibir. Bele, Ne bele, ew yani jî ali rast e. dikir ya da xatir dikir. Yani belki Almanca anne alikarî bû lê Evet. dîsa jî xweş bûye. Dîsa jî Hişekî digirtin. yani ji distêwan jî îşek dihatin bêjin. Evet. Hakikaten jî me îro jî zilama jî Me têra xwe. me têra xwe me dilê xwe rehet kir, me wan reh nekir. Mixabin dengê we dernake welê na dilê xwe de ew jî dibêjin ya awqas ser me de çûn îro yani. Lê em henekat dikin yani em jî îro hevkî dilê xwe rehet dikin tiştek nabe. Gelek spas. Belê em ji we staneka din guhdar bikin. Kerem kin. Bas malava. Bele çend mesaj hatine mesaj ara devam bikin. Cengiz Tokköz ji İzmir'e mesaj ekşan diye dibe bernama ve gelek bi keyf u hoş derbastı be. Gelek spas dikim em ji gelek spasiye hoş vere dişenin her vakidin Ramazan hoca mesaj şan diye bavar dikim havaleveyi mektebeye. Ecid beji ez bi giringi ve temaşe dikim. Dibêje kurmanciya ve gelekî xweş e ê mêvane ve ew ez gelek spas dikim. Her wakî din dibêje ji bo ku hûn di bername de mijarên Musa daxivin ez we pîroz dikim û dibêje dîsa berpirsiyarî giş dustê jinan de ye. Muqabil em çapkin dîsa her tişt îroz tême de ye. Em jî gelek spasiyê xwe ji were dişênin gelek spas dikim. Her wakî din Esmîra Baydan xwendekarê wê ew jî mesajek şandiye gelek silavê xwe
جواره دشینن گلک سلاوی خو جواره دشینن و هم دوام بکن به صحبت خو پروخته نما حقیقتا جی ایروسان که حتی سرس بهم صحبت بکن صحبت هم بکن دوام بکن نفسا هم جی بحثا ویات که نقطه هم جنتین بال هفدو صحبت هم گلکی خوش و بکیف در باستکه ایجاز خوازم ویا جواب پرسم ماموسته د جواکه ده گلک جواک ناس yani de وڵاتێمە لە هەر وڵاتی ئەس بێژم gelek civak nas gelek derun nas xerakirin û çêkirina civakê têdixin stê jinan yani dîsam her tişî têdixin stê jinan sedema wê çi ye yani ne her civak nas ne her derun nas lê hin ji wan cana li ser medya civakî jî bênim dibêjin jin bixwaze di malbatê de her tiştî dikare bike di civakê de kare civakê xera jî bike کار جواکی آوازی بکه یعنی چما اوقات جنان دترسن از ویاجی بیجم و چما اوقات هر تشتی تدخن قنجی جی تدخن ستمه نباشی جی تدخن ستمه يعني دمكي باورجا وهل قايب جنيت زانم شو بخوازي ايه بكي فاجم بترسن ما بحثاني çekirdiyse gotnekani çe hata biramni çe üst insan modeli haya de kuramawi da de felsefeyawi da mirove heri serkeft heri peşta dibêjin li gorî wê modelê bêhtir jin nêzî wê modelena ne çünkü heşê jinê bêhtir karmaşika bêhtir nedûza û bêhtir üst insan modeli bêhtir nêzî wê modelê ya û lo dibêjin lê ez vê jî bawer dikim boynuz kulağa geçer xebereke halo heye mesela ez xwendekarî xwe ez gelek cara wa temaşe dikim ev cudatiye cinsiyetê zêde nav wa de nemana yani erê her dik cinsiyet jev cudana lê ev zêde nakeve nav xeberê wa de ne ser zimane mesela ev roja heye goçûyî me kermesek çêkir me roja 23 Nîsanê zarokê Gazze'ye mecbîr nekir li Diyarbekirê li hemid dibistana ev çêkir ez ê xwişka gizerim tev re şteğirîm do dibistana wa jî çêkir zaroka gelekî keyf hewa hatme got her salam kermesê çê dikin zarokê di dibistana me de dezavantaj em ji ware em alîkariyê dikin lê îsala me tiştekî dîkin di 23 Nîsanê da ev heyda hemû zarokê gerdûneya erê û li Filîstînê li Gazze'ye zarok dibin siha feqîriyê û warê û şerdana em dixwazin hema tiştê ku em بدنا برهف بلكي ويش شرينا سكنين لهما وكا جانسوي ام تشتكي بكن قالكي كيف هزاروكا هات هم كتشكا وهم كوريكا قالك خوارن تشش تشكرن قرابيه صارما يعني د صنف تجي بول دجي هنگام افضو يركر من اقو بلاديا وتشكي بقول ديو بافي وكي كاربي تشي بكي از با خبرات بيجم ونجي وكي جدستي وتشوري تشويق بكن يعني اجي تشويق بكن يعني قال لك خوندكارات شتانين ومثلا من الإيش بölümü meyzabe mesela her pol şora stan çekirbun yani او iş bölümü kasna be tkaçki vi işi bka tkuriki vi işi bka hiç mi awgotan hisna kirin همكا بفرا آري هفدو كرن وتشقى برا تفدان لو أرمانجا كوان هي نوصل أرمانجا مهبو يعني لهف هاتر لهف هاتن ويعني جانا كويك جوا اتيكتا درد كذا يك بهتر آزاد خباتا چه دكي وجيان خوشتر دبي يعني جيان بوا اتيكتا در باس نابي دبي جانا يك اتيكتا در كذا جوداديه ما هنا ام سايجيز جوا بگرن لي تاني ناف اتيكت لبيرامه بن يعني ev etiket jber çedbin yani şkengi de dest pekiriye ez bêjim şkengi de mesela çar xwandin ser vekirin belki ye pisporê dîrokê belki ji min bêhtir jî zanibin lê mesela civaka çandinê tarım toplumu dibêjin li wê derê berî ku pere hene berî hingî ji mêr pevra şighol kirina li gorî qeweta xwe şighloya belkî cûdatine lê nabêjin ev şighol bi qîmeta an jî bê qîmeta piştî ku sanayî devrîmî çê dibe û pere bêhtir dikeve nav jiyanayekî da jin li malê dimênin zilam diçine fabrîqeya pera têne malê hingî dibêjin etîket zêdetir bûna û şerê cîhanê ya duyemîn di wî şerî de jin û mêr yani jin jî ketine nav sewaşê da ew jî çûne şer kirina lê ku piştî şer jî gelekî dûvdirêj derbas kiriye piştî ku şer xilas dibe dibêjin jina haydi dîse bikeve hindir wê xwe de bikeve malê yani alîkariya jinê
geçiciye ولو فهم كرنا يعني او نعيشه و اساسا شغلي يعني و فحوجنا بقى؟ عالي اري بله. يعني نب قالك بقيمتها يعني ام دميزين دمكي دبن هشتا افهيا يعني قالك تشت بافر جريداينا ام تشقا تشتا بكنجي تشتك تشيد به هرتشتي تيجو هارتن مثلا ما بحثات تندرستيت كر ما بحثا قالك تشتات كر كورونا فيروسك دركت حمج يانا قردوني حم هاتا جوهارتن يعني قالك Herkes zamanla çekir. Ari. Şunu ver fark ne kadar. هري فرق نكر فبرة شكرن يعني دبي أم ذي زانبن أم نكارن هر تشتي كنترول بكن تشتي كنترولي دستي ما دجي هنا ينا دستي ما دجي هنا حمجنجي ذي زانبن يعني هر تشتنات كنترول عمدا يعني نكارن حمج يعني كنترول بكن قالك نخوشه پسیکیاتری دبن وادا کنترل duygusu haya. Am dixwazin her tiştî kontrol bikin. Ji ber çi erebe ajot gelekî başa. Çünkü wê kerikê kontrola erebê destê me de ya. Yani weka terapiya divê em jinajî teşvîk bikin. Ew jî wê erebê kontrol bikin. Ev ne tenê lezzeteke zilama tenê bê. Bila jin jî çê bikin. و يعني جن ویزان بن نکن هر چیزی کنترل بکن خانی پاکش کن شبکه پاکش کن سانکی جیان ای خوشتر به کار ای سرکفت بن انزات بن يعني دبن هالشي يكيد تشهيك وموقع شيء مالي دكن ام في جبر تشتكي دي دكن قالوا يعني ام وحي السياره خو ام درخم دبن ده حسك دي هيا ام في دربخم لگلو جن و چاوا جوه حصه خلاص ببن او حصه کنترل کرن حقیقتا جی گلک حواله می جوی وی آوایی هنن خوازن هر چیزی کنترل بکن یعنی خوازن مره خو کنترل بکن چیز ایش تو خوازن حواله خو کنترل بکن تن مال تو خوازن کاروباره مال خو کنترل بکن حواله خو کنترل بکن و او انسان دنا جواک ده نا جواک ده دگره یعنی خاصه مروکی کو گلکی هاتبه کنترل کرن او تشتا کنترل دکه جزاروکتیا خود demek için بهتر کنترل کرنا أريد في أم جبن فاتش تادر كفن مثلا بريانها بهتر أفقوتن هبو komşu ne der? Cirane mi hiç bejin. أري أم جبن فا أستنجيا أم جبن فا تحديا أم در كفن لأم ديري خو إلكي خوجي أم جبير نكن. يعني أم زيدا جهندنا خلكي ليكو ما أم جهندنا خلكي أم دنام جاين ده زيدا برفيهير جي تيفا دتشن أو جينا باشا جبركو أم إنسان أم نحيوان. شرط ومرج هنا ديار هنا medeniyet haya yani hevsengi lazıma dveda. Ya temjar ani derek ciyeki geleki hoş. Beyne medgot ve ciran çibeji. Hep kem distekinin. Nefsa yani güzel kanı vücudu zarokun mazındıkın. Yani ere meref her tim nikara ligori ciranan ligori mrovedin hareket bike ev şaşeken mazına. Le beynaha heyama beriyanaha az da fikrim medgot ciran çibeji havale meçibeji. Em hep ki distekinin. Le zaroken neha تشكي قدرين يعني نفشن نها نهر زاروك نهر نفش از بيجم لان نفشن نها جلك جوان دبيجه جيانا منه از اللي غوري جيانا خو حركت بكم غمام النكسكيه كي تشد فكره بلا بفكره قهناد دي بابي خوجي قهناد دي بابي خو بفكره حتى بقي جيرانا يعني حقا جي افهشمنديك شاشبو لبتش كيجي خوش بو نفس شافيا خانم يعني ام حبكي ام تسكنين ام تسكنين راستا ديك جانا سينور هبه سينور لازمه دجيانا يكيدا يعني خبرك هيد بيجن كو تركي نخوشي كبسيكياتريك به اكيجان نخوشي بانا بيجن اي بوردرلاين بانا بوردرلاين çiya sınırda kişilik bozukluğu yani dı tarafı ve hana vaka tahterevali ki an vedere anlabaniya yani li Türkiye li çanda ama anavber are hepsi يعني يا افراط يا تفريط يعني يا زياده ده يا هيك لا ام تشتكي فهم دكن ام دبي ام غلطه ام وجد çine ucedi am zeyde burada dıçın avji غلطه yani am tepkiye dedin her hayam اللي جوري هياما بري بتبكيه كيتي برفلكس كيتي لدويك بهشوريك بفارقندا وري نب تبكيه تاني يعني جبرتش سري قلت نخوام قوم واتش تاد بيجن ليجن ومر بلا فبنتشن جنبي ازادم هرتش تستيم دي نزاتش يعني هفدو حسبكن امباتيل هفدو بكن تشتن بلا ورنا جوهارتن ام علماندري خوام بجو هيرن لي بتشكيد بن كنترول عمدبن ليكو تشتند بن كنترول عمدبن ام زانن كو هرچ ند بن كنترول عمديا ام جوي حساب كنترولي ام درب كفن عايشه قول انا مجار هات سربي هاويجي زواجي انا زواجي انا يعني كم سر بياجي بسكن هري داي دبين نمر اوش بر انا ما مستقويا
artık jin dibe ez serbestim, ez özgürüm, tu çi be eji evim, te war nekir eji war nakim, tu veya tişki galet gorî me. Yani çima zevacı ana nameşi. هو بله. تدري ما هيك دم قد يا صالة قد يا هفد بردان تحملنا ما نوصل تحمل ما هي بيد بله. اجي وقت تمام Çünkü dıtırsaydı bize az biyayı bıkım az ebne esir. Çünkü diyavi esirti Eri, gitti ya yani. Tırs haya. يعني نكو يعني باوردكم الزواج ده نكو ام بيا هفدو بكم يعني ام ارمانجا كده ام هرم ورم با هفدو هري يعني فكرة من شيء فكرة تشيء كنت ناف في زواج ده از ويا بكم اتشبه ويا بكي اتشبه يعني مسألة أذى أم هفدورة تكم بيشوازية حقا جي إجا ملت غلط أم هفدورة تكم بيش بركة نابة يعني ملت غلط فهم كري دبي يعني تمقويا اشيت لك يعني قرأت تشربك اجويا بك انت فيها قبول لك حال بكي فداكاري جارك تي فداكاري بك جارك ايه هبالتي بك جارك تي داخل جراد اوي داخل يعني جياني وانا جاكوني درباس بدو يعني حقا جي زواج إنها برزو خلاص تبن يعني دشهف بردان برزادة بويا مخابن يعني جانا بيجين جبوكو بيرك تكت ناف جيانا خباتي دشهف بردان جلكي زادة بويا لأجي وصنا فكرة بيجم ايدي بيرك خو فرق كرن ايدي بيرك تخازن فرق تكن كتشو تخازن يعني دوجين تيسيرا خباتي لسر مسألة هي وين شو تفكرن وقت Yani az fazım da ve nerina xoyak çıqa farahtır beke çetra. Havala kama bu hakim bu jin bu. Dnav vi işi de bu le adbejim nerina ve bxa ve kelike galat bu. Go lija go nahake jbo jna berdan çedbe. جبرجن جنا جبر جنا ولو قلت مقول ما قو يعني أفشان صلاة از حاكيمم از في بلد ميزينم زيادة تر boşanma davası hattın. Mugo kas seçer davaya beje sedeme ve çibu. Haloji got gojarejin behtir yani tahammül dikirin ve harcar ulubun. Yani ve harcar tahammül bikin yani. Jin veya beje. Mugo ma sedeme ve boşanmaya çibu ya devje verdine zlam alkolika, anji şiddet kiriya. Gelik aslında yani çeşitli somut hana desteme yani eri sedema vapırs greka av zlama و ev çareser nebuye u jine nexwastiye ku hav tahammül bike belki cari çeşitlik deste jine de nebana u tahammül kirbana em nikarin ev be ev rasta yani dve em ne dibinin yani tane ku jin deyneke ida av زواج دمشي ev jine rasta أنا شعر سرية أنا شعر سرية. يعني جنين كو بلي بينها جن بلكي خبر ندان لداويتن هندري خو هرتشتي هري وباشي وك نخوشي جوان را حات هم بري وان از بيجم يعني اللي جنين بري ندقوتن بلكي لهم بري مري خو پر خبر ندان لهم بري مالباطا مري خو پر خبر ندان لپشتی دمک از آن که وانجنان تماشا کم گش نخوشن یعنی وقت نخوشی وان درکت به هر اوی هن جوان چوکی وان تیجه جوان سری وان تیجه هن جوان دلی وان تیجه از بیجم یعنی اره جن گرک بخبته گرک خبر بده گرک خو کفش بکه يعني أنا كجم مديسا يعني ديسا جواك هر تيشي تدخل ستي جنان از بيجم يعني دشهف بردان جي تدخل ستي جنان خرابيك دي جواك ده چه بي ديسا تدخل ستي جنان بهر آوائي مسوجدار دكن از بيجم يعني اف پروگرام جي ايرا ملسر جنان چكر ام بيتر از ديسا بيجم هر مير نوك هودية هر جنجي نوك هودية اري شاشة جنان جاية شاشة ميران جاية لبيتر ام ايرو لسر جنان ام سكنش بوك ام جي جنن بيتر ام حبكي ميكروفون بمري ام ميكروفون بمري ديريكسيون مري انا يعني حقا جي بروختما جينا ماهري داوي ونا تشي بيجن سر جبو جنان و تشي توصيه دكن يعني حبكي مجار هفدو قريب دم از چه توصيه دكم از دخوازم و میناکه بیجم و پیله الاسطنبول عردهاش چید به در باسی جوار دبیجم ان شاء الله لسروا عردهاجي همه پاسپور لگوری نرینا خو لگوری خباتی خودش ندید بیجن هنجید بیجن در شما مازن اف بو ریسک خلاص پاسپور کی دید بیجه نه هی ریسک دوام دکی yani nerin bilime de janate juda kirin veja henjed bejin af paspor rast beje henjed bejin avedi rast beje dur pevçun çedbe je şey çekri liya payzekaya pırskırna gotina ka kijan behtir başt beje kijan rast beje filan paspor rast beje risk خلاص bu yard hece anji filan paspor galat beje
يا بايزك ها أفقوت يقول دبيجي نعسل أو بكيجان مفتارة بكيجان جي عسل أو كو عاجل درون بلانها به نوصل يعني از خوازم وی خبری ویرا گریبدم يعني جن تاني مفتار بنشيا زلام تاني مفتار بنشيا عسل أوك وبفرة هردك جي بالشوق وبمطلو وجو ممنون بفرة بجين از خوازم وی بيجم حقا جيم واي ام دو ساعت من لسر جنو ميران لسر جنان لسر زاروكان ام داقبن دي ساعم بيجن جن جبو جواكي جبو مالباتكي پر بقيمته ايكو ميرن كما تماشيتكم برا بقيمتي برا بقيمته بدن جني خو خوشكا خو دايكا خو زاروكا خو يعني كي بجيت ناو جواكي ده حقا جي جنجي ميجي زاروكشي مازن دبن تتكبر ناو جواكي او جوات چقا بكيف خوش به چقاسي بآرام به او قاجي ولاتي مجي اي بآرام باز بيجم زلامي شهرزا قيمة ددي جني خو چونكي او جن بهتر كيف وعشق دبي وميري خو بهتر مطلي دكي بله ساعت خوش gelek spaskim şevrmenda derun nasiye Şafiye Erbil malata avaz batna tadisa geleki keyf hoş bum sohbeteki geleki hoş bu iro am bxop ma sohbet kir wako am male am sohbeteki hoş kirin gelek spaskim malata ava mamosta Gülizar Ekinci gelek spas az çok keyf hoş bum per memnun bum heri David tecmara çveji اجد ببوري دنجي محبكي نخوش تردكت الزعبي نخوش ونش كنان ساتم malata ava اجد بمكي جنجي ميرجي جبو هبدنه وقد تعالى هردجي برخش شكريه بله هو قرق خاطري هل زانبن جنجي خاطري ميري زانبن ميرجي خاطري جناس زانبن لبلي جن قرق برابر او خاطر بن خوكي دعوه خاطري دورا خو بكن امبولا بخوشكي مجاگره دانا سوالا تاوا gelek spas gelek spas مالا وجواب Mamosta Stranbeş Emine Yiğit Malavava Müzikşan Gökhan Yiğit Fuat Keskin gelek spas بله بینرن عزیز می روزی برنامه خود داوی کرد بدی ساعت همان ساعتی ده ملی برا بن داوی بن حتی وی دمه بمن دناف خیر و خوشیه ده روز باش از معشوق الیل چاو رشم